Wodofo medase ema kwa ba edeba Adom TV dwumadi a yatne ni enkranhye ensem eso edin amjeso eye ni tekotego na said ya wonim no me no beto na muntio mretia mu ahye hu nkran eto yehofo ne enede atife sama me denam ne say define the changes you want in your life. Define the changes you desire. Una oni bebe abrabo apima beduro. Una oni bebe osikasem apima beduro. Una oni bebe apomodni apima beduro. Una oni bebe awade empo apima beduro. So you have to define the changes you require. And twem obi nkyerɛ say we na achia we na enkoyie wankasa sinkonya for ye meeting wa abrabo mu wankasa na bisa ho say ehe na achia ede na enkoyie ehe na ehia nsakramu now emre do ese oto na ehia nsakramu ni din simple so start adwuma foforo a bisa ho say how can I start a new business empo baby atia na enya kwambe so na mefa atu akoba bia besa afata mabrabo ameboi simple adwuma wo yo no na enkoso a kwambe so na mefa so ama madwuma atu mpon simple oware na mu nya da kwambe so na mefa na maware no empo ayekra behwe na mu ayede se namfo a no mboko sata fre no nkoba na enya kwambe so na befa asakra unafufuo mu ebia na anwuma wotie mpo ena mpo nkrata wo kan no enhye wo nkran anwum ben ne krata ben na mekan a ana TV program ben na mehwe a behye me nkran sempo ebia na wo obi adabia wo bu kompo hwe wachi na yoro wa kan na ano de ekoye na ano de ye me no na dabia oyewudie ena hye wakoma mu ehye wo tisi nkete kasa me jaisa medam eti ahwe na ano de ekomu na ma ne ehye fata ne na edemi akọ wochini papa mu ebia wo obi a wotu nsem jaja mu ye friend procrastination eba ne se baby bi a matwan wochina ana de chi sen na consider the mawo a se wo decide say look I will stop procrastinating ebia wo de abraba wo be wuntimi nyi ntumu say wo de aka wo na ebubra de betu bia na obi na ayo it's not me eye maame eye busua me free mu eye kura me free mu se me ne pietetia you know the moment you find yourself blaming others you are ceding your life to others. Enti sese wotimi ehwese sa na ma we na auto aya na empo obu a woni akuduro na ka kire won se me metimi aya de we na meyo abire bia obeyesa wo sesa abrabo mu eni baba wadu improso. You see, whenever you start to think of change, there'll be a voice in your head that will tell you the reasons of your idea is sounding somehow childish. And I'm sending him. Idea was obey jai. Enye ye we enye realistic. Na on the original maybe no can the okan. Hwe abrabo said the tia na tie. Said the na ekono. Sia na be kono. Sa ene no efri obi ho efi wa dwen proso na aka wa hye. Nya me kan say do not listen to your toxic voice. Sa ene na ya catch you say see an ekono enye ye we dey realistic wintimi nye sa ene no abrabo mo poison abrabo mo nkraduro. Everything is possible. Everything or anything is possible. Ade bia badwene ho bia betimi ayo. No matter who you are or no matter what you have done in your past, everything can be possible for your future. And found nipa wo and found baby awugina simple wako school edu akire say wo de unko school and fa ho de abadwene hu bia no, you can always make a change and become a better version of you. Mama fon to dini me en fra wo din fon bi me en kasa wo de aware enye ka kire wo say me metimi aye nneoma bi ene me hu kan adi nkita hu de bia ede empompuntuo bebra abrabo mu a ya wade so be yie eye wo ne ye usuba na okasa ena ma wade enya wo de okuru ne oyire se mo sakra ne yemu de odo enkabom ni wo buo e kire mo ho a ba bia mo gina mo so ware mu aye ko no ware mu be hwam
ɛyɛ wo ne yɛyɛ usuba ne suahunu ɛna ma wo bi de so usua enema ama wadwemu do nyansa mu na ye bibia sombo ma wo bia akatua ebedoso abusua sodaepa yakasa sodae so a create big ideas about your life ma wabrabo ehunu nyoma eso a betima ye mesoso dan kwa mama yo mama meso dan kwa mama mma be ye mpanimfo papa me dan kwa ma wade na manfo behwe so abeware bie me dan kwa ma obehwa me akasa ababa we odimu esimu esita wo kasa nyoma we a ebehye onkura mo apa kade a betima kire se ane wabrabo bedimu asipi esita nti soda so afa ho don't be mediocre me bibini se ya na ekono da bi nyesa onyame wancha brabo mu mienu wo ma ye nyina nyansa se nya defo enema aka ya hye eye empo yesu ahunu yesubane eni empo atenka ye kenya ne abrabom so anopa na wan kenya eni je atenka otoba ha entem so anopa na oyawdie ehye wo ma otoba ha abrabom so anopa na abufuo na ahye wo ma wo han keke na abufuo no eka wo hye wo sode emfa ho ne awofamu emfa ho ne awofamu nra ena eda foforo onyame ama omre foforo gina pi na sipi na kire won se enne soso me wa kande bia metimi ayo na mabrabo ayekran behwe empo babia minnim adekwa meyo no menye obi abisa na akwankire obisafo anyira akwanda obisafo anyira bisa obi ono so akwadre nyansa mu ya wonim ne owonim de ewo ne a watosi wo mu no ho obekireo na empo wasua na de dimu kase ne se obeye wo somfo na se ye mpese be somo obi enti wo somo obi a wo sua ne suban na se nyina so ye pese ye adehye prekope obeye odehye a ejina wo somo a be somo obi. You can only become a great leader when you are ready to serve others. Service is the key to leadership. Oh, and I mean, the person me honorable to say, the person me say ni person mercy. O sumpamu, ena ye dear ewo. No matter where you find yourself today, no matter where you came from, no matter what name they gave you, you can always change your life to become a better version of you. And found a crowd who free, and found we hear a woman too more, and found we be free back. Ubetimi a sakra brabo, mina make catch wo. And found Bema Warren, and then found a bar or no tiffy. Betimi a sijina say, yea, if you need that quay, near your nanny a jaya ya uncle yen, ye bida. If a person na candy a bit mayo, na ye fear more draw. Men trafako enyanum gwase metua na montuo apenyansa na adwenepa na me so mesinkete ape bibi de mensa ne mabrabo ayo kwan bi aso no me ye bibi e betimi aka obi akoma amanipa na nyame so mfaso a obetua me mfaso ne ka abrabo aye boy when you add value to yourself and to others it's your own benefit so wo ma obi abrabo sombo a wankasa tina meka no if you add value to yourself and to others it inures your benefit umma obi abrabo so ba mfaso ma no a ema wo abrabo eyeyi obi a eye bia no eye bibi ema so ba mfaso ma obi wanko wi obi ho bibi wanko se menya yanka wo ye bibi da suban bia di eye niye bi ema obi abrabo so ba mfaso ena ema onyani yedie nti ne abrante na ababa oba ne bema nya wo ye bia no bisa ansa dia me ye nsoso no emfaso de ben na de bebere obi ya bi be so me so akwanya ben na de be ma obi ema nipa no ho asane no na ho ato no na me so me ho ato me woni a wogin wodin no wona montu a wotu ye no ema amanfo ho to won ema amanfo nya ye die ena ma ebi kan won wo fa bi nkan abrabo ho o so me pa bi age nia wo fa ma abrabo no wunya da wode wo time ma abrabo a obeti wo time ena wode odo e ma abrabo a obeti odo wode adwumaden ma abrabo a benya adwumaden mfaso de ade to abrabo mu ono eno ena betwa wode nyansapa ni subampa eto abrabo mu a utwa enobae
aha na meja wo me da se woni metu na montuo we na ma me nam panimfo a wo so masene e wa Adom TV ya ase me bɔ mo din a meche metima bɔ din mamienu bi eye Babs Webe Kampedu na Priscilla ona hye mi nkura bebiara onyame nhyira wo so a wotime hwe amie na adekyen se ne mesa ba mfie mu ahye nkran edin ya mje so ne ni tekotego wono onyame entina ni tekotego opani anopai so yeda se meni ahwefo nyina kabom se nyame nhyira ona wo so nyame ene wontena na wotwe mu nyina afutusem a wode amaye no ye ni so de befa beboa ye no yafa na anya hwe kura no okai wo se wo ye mo obi no wankasa ne da wanim twɛn wo yɛda se de bia wo se nkran afei wode nkran hyesem no ahyɛ bedwam no ase ama ye wie no mekenkan bedwam kase no de ama efise no nsia abo enne eye de tosom yi no ewo ebo anasa September bosumi no emu ensem nim no de edi makoten bia obete ene se wachire enipa bebro wo ha se wo to bola egu kaso akwantempo ne so entisafo no asotwe akọ de ama won ekuo bi nso aka won ho abom kire se wo ye kire de atia auditor general se won hwe na wo man yi ne sika no one more ehu ban we ebika ho anopai making kan ama osebedwam kase medin de ma metra diamond memoache Ewutu senya iskropono assembly no task force a womo atie ene womo ana ena woto won hugu monten so womo edura na jo a ball a hodro wo ye no wafiefie ni wonwumam no ya wokogya gu kwantempo no so no wachire safo no makomako bebro oha a wode won ekwakogina emra no efise safo no mpanifo kire se womo afa ni die amma emra assembly no aye se ma obia ense monten so enye ne ma bia etetesa the bylaws no eya na baby wa ye kakra inti nka punishment no na yare hwede obi wo wa ne punishment no won fa man no ombapra but you know human rights wobeka de ye tete ne fa ho zedo ibinum so wo wa e fine ho a wontum wontua na yare man no kakra such people when they come they are reformed by yare hwede ye be ye bylaw no ho bibi ama ye kire ho a yezemna hwibaro na azi yezamuhonde womra na woma prapra ona minwura was bottle pardon inti osanso e de futuo ema omanfo a womo kasoa empatem se womo emo assembly no sene empatem ho ebete hwe so de yezebeye ne nde osande iya na Saturday no pina wokwayi wokwa weddings wokwa outdoors ebeye announcement a womba inde yezi shey yehwe doma wa bochi mare media fu yekọ overhead na se nyane maame no ma woton azi wo nyina wa bede wo Badwam ye sese krom na yehwe mesim krom wa ya oye fio na ye ka check asoaman wo meyen kwadu na yenzi ye hunyi nda ya ka kire ho rinra ni pi wo wa wodi fifie obi bebi sade na ama no dustbin ye wo private waste managers wo ma dustbins na is wunra ni tuma na etua bibi kakra ya wa bobo ya all rounds na nso binim ya ye hena dwende ihe ze ya mfa nko na emom ye bottle kwan ho Omaima bi no ma womatikwa offer one coalition for democratic accountability and inclusive governance for ada wontrimupo edi se wombekwa akoye ye kire ewo auditor general atenaye na botaye Taiwan ye kire ye chi ne se auditor general no aya na afia so no aba bebu nkonta kire Ghana for se adwuma we atena ho no mama sika fa ne nsase ose ye no no emwa nemu auditor general ne hwese oman ne sika no nani ebekọ ho na emume nkoba se obi ne fa ne sase wi na afi no ba bebo Ghana fo amane call Auditor General office because yenye very rich country sika kakra is ye bo ho ban na make sure say obia na ye de cedi ba kokra ma no no obi use sika ni ye se be no sa na all these rules as a declaration in the SA enforce it. But we are interested in the fact that so surcharges, no, it has to be issued. In Tiano, you better document every single disallowance in the Auditor General report from 2019 to now. And we are going to make sure, say, we want to see action taken on. Say, Sikani, I recover, let's document it.
but you be accounting for every single recommendation and why in it. And wachi wasan ache mu se anu ya John Kuma yo no ye swafo abedi eche wo hwe oman sikasam so e de abase enipa miensa bi a wo mutu a wo mo eka efiti opepon bosome e de kosi opanima bosome mfimpimienu ene adwenu bakom wo bra wo mo nya adwuma e wo asoye ya no ehun behia se asotwe bi ese fata no empanyifo e de bema wo mo a eye wo masudie e so obehye. After the fact in your say oh and you recover be you recover is important but see a document but even no as you say yeah then and I team recruiting for Ministry of Finance. I your moka obia system no does not flag it at any point in time. And if yanchu obia swan, next time no, would the person also do it again? Because your case recover, you need to say the more recover. Ebi a second more bia na musa de kokoye recover. And as a mo ko empa corona what 2 years no. Some first scanning brana. Sometimes you why say public service na there. Obiaye the ope because people will not do that with their private companies. Afebia Ghana Statistical Service for one hwehwemu bi a woye idea da so ne Ghana Statistical Service Annual Household Income Expenditure Survey na wo mo kire se hwehwemu no a wo mo ye no de bede de kire se Ghana de hye no opepedu na e chiripo enum 14.5 million ena health insurance no wo mo ni bi a ebo wa apomuden e ho nsem ho ban eno eda nchen so hwehwemu no bi no wo mo a e bi a wo hia anase sukuu ko wo mo anya ho akwanya anase nsano Mantetie bi nso wo munya ho akwanya no eno nso wo dodo no de kɔ ɔhamu kyemu mu a ɛyɛ aduonu wɔtwe ɛchipon wɔtwe 28.8% na emomo no kan no baako de asafo no nyina dodo no ɛyɛ ɔpepe baako ɛchipon ɛnwɔtwe 1.8 million asafo wo mɔdi emfie no efridunum edukosi aduonu nan 15 to 24 years no brofo kasem no yɛhwɛ homo a what the age bracket 15 to 24. You expect to say 15 to 24. Either say who go school and now who ye juma. We both casting your friend youth who are not in education, are not employed, and are not in training. Now when you who say for 1.8 million Ghana has CCR or more within the age bracket 15 to 24 or munko school or munye juma and munye training bia. The about time say government be identify this 1.8 million because the data no better how they are regionally distributed, their characteristics, and then say if they need education, I know more education. If they need employment, I know more. Enwachi ena Professor Kweku Apia Edu ya wono ene director monitoring and evaluation public enterprises ewo vice president secretariat enso editu just say hwehwemu se bi betodwa eyaban na so de kese se wodi nenim de ebeka ho ayi emu nsam a ebeboa ama oman mu nipa wonwan ha wo mo no adi ho dwuma nipa no a oba bebu oman na mom no omo hu hia sim bibia indi se research ayi ni hu se poverty ebi ehiasem yehu se aduane nsem na no ne hunger asem no ene yehu se employment se nipa de nsa biso adwuam na at least na amasika kakra ba fie no atimi ahwe no ho no atimi ahwe ne mma saa ne ama miense ehu hia pa Ghana mampani adodankwa Akufo-Addo ekyerese we biebie na promo ato ho a wo ba beje omanfo adwen ene nimde de afa kwan obefa so a oman yesuku sem no obeye ne yi no titru de afa free senior high school no ho na emom adwenkyere no baby potin a wo de fapem no ene wani ebekere aye sansakremu no efa se obehwe se sika wo wa na afen so kra san hyehye yekon no opese wo de eba no eno so ebetumi aboa na se ne be ya eba no homasua ho sem a Ghana fo ebenya won chefa e woni papam. One of the things that people are calling for, and at some stage or another the government has to organize itself to respond to it, is this whole, they talk about reviewing SHS. I think we should have a broader conversation about the incidence of education on our national development and therefore also on our budgetary and public sector contributions to national education. Because so many of the issues that you have brought forward
even though there are single items, all feed into the broader conversation of how much money is a society prepared to devote to education in all its various ramifications, whether it's talking about the feeding of children, whether it's talking about allowances for nurses and for teachers, we're talking about the level of monies that are devoted to scholarships, public scholarships. All of this should form part and parcel of that discussion. Ghana Civil Society Cocoa Platform for any European Union for aye ehyiamu bia we no wo mokɔhwɛ kwan a obefa so a emfa ho se eniema hodo bia wenye fi omamu edekɔ Europe aman ebiso no enkonko hakuayo afenso kwaye ahodo ene niema bia etete saa na ebra wo mo eye saa ehyiamu na adom kase ensenchofo ewo ho bia wo kyerɛ mu ama wate ase yi pedia na nse enka asase bia nya aban kwaye kura ne nua wo so bebra emra no kyerɛ sɛ ho so ye kwaye na no na ye hwɛ sɛ saa nkyekyimu omde amai ebeboa ye Ghana kokoo akuafo na ye hwɛ a Ghana kokoo akuafo no bebre odo ne kokoo na edurumre bia na kokoo na wu utimi gya to ho na dane mfofo na ayese kwaye pepepe saa bia se no be anhwe a behu sɛ obi bɛka sɛ odi afidie na mi obɛka sɛ ho ye kwaye bintuo nanso na enya asase e de ato ho se ye ne kwaye na emom eye afuo no na na ho de nkofom na odipa kro de ato ho se obese ekiri o saado enti ye hwe se de mu enkyirikirimu Europe fo no enkyirikirimu efa kwaye ho ntia ya hwe ne yi a hwa di nsusa so boni bi betimi abre ye ne kuafo enwachi owusu ekire sede European Union hyehyeye na wonum ede aba no ebeboa ama Ghana kokoo a ede ekọ edwaman so ewa man hodo so no ebetimi akonkan omo hwe se omutimi eyi wona ofa kwan bone so edo saa mfudie ya efirimu a won so onam kwan pa so eye no so ebenya good market efise yayi omo se kwaye na firim ti kakra na omo de yeye na eze omo no demand na ye high na se de be ya onso onjumadie ebekoso nti ebetimi awie yie ebetimi akowie bone ba bi ebewie bone se ya nhwe ensi ano kwan wona odokwaye se no de ya ebeduru bebi saa adwumaku a woto kokoo efiri ba bia ya se kwaye no ntimi nton oniema wo EU market nkanka kokoo Cocoa foi ensami so na media de bedwam kase no aba awie ye nti kase na ba awie ye sa na kyese na obon krata no de anope wode nam ene de ekoso ewo online ahodo no eno na edru so me ma hwefo nyina ache no na me ma afiama kwata maklo ene kwasensia nso ache pamto me ma mo ache ejo so lady boko de erade adom na umso ye de nyamiase ye de nyamiase montare ye me fepa me da se papa medase mkopa bosia na ade aye de metwa monta ne kan bia enkese se obisa se ne boy esen ansa because bi kura na ehia ma besia bo ne nyina be kwa akɔwie sika na sika de be wie na so ebia na eso botom ebi na ho anope na ni tekotego tufu se de woni hu nim de a wonte ase na aye bisa obo se obesusu no kokro enso bi kura na eso botom bro so ne nyina be wie ho no mo anti no so opetu opreko a besi wa se mo de umpe futu dija so opa se unika prekura me nka se unika pre me se me ni eda ho ya ode toche uni bi nyamba bua wate me ni eda ho se ebi da ho abede me se kwa akobu okay nyamenya wadom e working money nyamenya wadom normal obi ni normal obi na ho normal obi nche why kasa amen lady di he me na boko dia boko na so e ye de nyamiase ye de nyamiase Edenyamia sinti me fa online into aso ho na de obon krata na hya se online ko na se be hu ba ko bi a me ne ya je ho yo mate ene na me de adomonline.com no na hya se na Emirates suspends Nigeria flight nti ebia na owalata ya memu na Emirates na pese odi tukwan aye wiem hye ho asem a na omobo amane se Emirates for a suspended at the port nti a omatwen omwiem hyen no wo Nigeria no asensen no adomonline.com ewo ehunchemu a odebe makwase ye no na eye wa kuma yes lady
eye pa na dey na wate afa ho nti a say emre fo kwa me sheda nkom na jam ni alata fo na enya ne sesie na nsensu bi hu ba ko bi a Ministry of Foreign Affairs ene Ghana Airport Company Limited afa Civil Aviation Authority point for count mapam ho a you say there's one particular Delta airline or William Shen ba kwa ya suspended wa Ghana and I think eye pa se banisa amanfo ede Delta etu kwan a complain was hard way ehun ache here with British Airways and former Minister for Aviation Mama Cecilia Abnadapa and then now Minister for Sanitation and Water Resources Ebeka Nwasem Aviation na William Shen say the least among British Airlines for William Shen and ba free UK ba Ghana. That's a scenario Shen entiapo. Mami kunya ansana ampa airto kwesi bronifita asum amotu hwana mo. Na Delta airline be shase. Na eno na minister bi ka chem say or say of fly from US to UK with Delta airline. Now share we am share be see what say and form ko UK as ye tete rubber nana ye be see what mom so mom from the same ni pay ya ba Ghana na so fly from Ghana to US no ko share Delta airline we am share pa no what so say e bi na say see na sameja fi air can was mom ko see Delta airline could you believe said they flew 2.5 hours from UK to from US your mobile Ghana 2.5 hours. And they catch them say, "Omo fuwa we no eliki." Hey, ewiemu 2.5 hours. That time they were on the Atlantic Ocean. Hey, any nyame. Asala mo said no money, and they omoda no machi, and they come back. It is hard where they best especially Minister of Foreign Affairs and Regional Integration, Ghana Civil Aviation Authority. Ghana Airport Company Limited. It looks as if say abrofono take care for granted. We am shame be asebe near the abasa me fa de chef free. Na de no so nam wiem o. Na de wo form kura ho a wo ne say. Na wiem. Yes sir mo we de nya wa mo. Ethiopia airline there say pilot me no more day. Can you imagine? Wadana si ya kasa kire na bede wati. No, you am share the different. Oh, no, serious. It's a best trouble. Say pen function na yemfa papa emra Ghana hanom. Because nobody o. Nobody hey. Na utu kwa kakra sa sika kura no nyame ye odom atimi de investment o. But ebi adwuma bi ne ade bi na obi kwa na obetu. Na se be wie na ni safety. Enya ye de mpanifo ma me Shelly ono ye Shelly ana Shelly ayoko botwe me adwuma de wa ye oh yeah since mampani be transfer ne no a sure to de esra mo munya bibi mfa ho na wie mu shapa mire ya mete no abrofo news ti we de munya careful na at least ye mfa mo yakase ho ba na enye ye ntimi tinase ma obia ase oye airline na sebini wiem shenya atia pansam na e da ba besi Africa se entwie amonya ne sa nti kwasi mi ja ho di unim de medwen ho chese de efi UK ko US no de na eye mono okay osi on ka say eye mono na o me ho say eye fidie papa o sent ne kura wo mu no na mo de efi e bibi memu hanum say e ko no that is no before the door so amoko oh certainly say there eye no ba ne dey ye ne atwa no de ne alata foi yi mu ne de wo ho ye ne alata foi na kwasi ye yankasa so eto de bia ye ka ho de kire say omo so ahu say de aye omo de gu ball aso no eno na ye kofa ba ye me enti yen so ye hwe ni ye ye hwe ni ye because de aye omo mpe no wo de ye hwe kasa ye aeba so ati ase ye de efo enti omo so ahu say de enye no ena mo so mo pe ena ye tied ba but ye ka ni nyina mu no ena wo kama aviation ne foreign ministry no eye nkwa saa ho no agitim konkron obi Joseph one kra week mu we fi ministry kra o ka bibi about ya nya careful a eniema ase abrofo ne mpe na o mo so abegu ye so no ebe ha ye we fi story ya o mission like on say eniema ni bi how to mu say nya no mo de na ye de ye pe na ye fo ne saa de no ese ya nya careful a beto mrebi no
ase saa nneɛma ni nyina ha ye ka ho ye hwe se to de bi na se wo number bi te say La Paz Dakuman na wo hwe kwan ne ho na enema obi akwakofa efi abrochire se obetama e to de bi a wo mattress bi e da obi store wo se o ton wa me de ye twa me suru mu kra ye saa eyi enchanse bi wo tu se chance no ya asaya ehu tum Ghana ni be kwakoto fi se efi abrochire ba enti yeso de ye ho no e ka mattress he say yes sorry to say hospital bi dia nye na ayi na anu ya me ko ya me be ade bi niema bi gu kwan ho fe me te se obi se ye brade wo kan kuma be se sa kofi he ni wa ne gu ekwan ho ni obi mpe no me te ye sa nso Ghana ye sa na tie ti me niema ba mi koyi we say force Ghana ye sa na mo ma ye nye ye ho sa wonam sa kwan yi so pa wa hwe mattress ye denti wu kura wo ton de ade we ba ya denti wo be da so pa de ya nka ni kwa se do obi ayu so de na chance bi mu ahia obi so kogina ho ato because ye di fi abroche na ba Ghana ni so na ye mo no chian wo Ghana ha nkonto na se ma me se wonim di aya na da so o mo friend say yeah, nya mo friend home use I say home no sa home no dey different from our home she ye ka home ya ye ka mo talk as the crowd ya say we dey use ka na say horo ye say horo do mo use I say wono dey ye yi na no wasesa no na de na dey say ye Ghana home use it say dey atete say ye na no ye bu ye hu abomfia ya samo erade hu ye mobo na ya do no me kada bia se fa edina ho se me mu obi anim tia na obi adwuma a wo ye service obi adwuma but at least say wo ska betim ne to force be semiensa to store baako e ja miensa me nka se ye nwu obi adwuma but see a kind of near mam se ye credit free abrochire di ba because o mu spray mu ntine ba onyo se e force tie se di nyina enye nyina na ye te sa o yare awodo a ate atese e o yankase so especially mema etina ye memu edura ye topa edura betimi ma na oba edi hye mo dem say abuse no bibia ne mo de na no nye edura ye topa ye memu prepre ye edura ye topa be ka se e mama mfonye skapa edura se be betimi na oba de bia no aso mo nim se no an ye pe de bi obi eduro bi ebi wo the tomatoes na free we tomatoes no ano bibi ejeje mu ma dru afo be dru 60 na kojoto 60 ga undu na na aka the Canada the Hammer calls for help for legendary musician and allegedly suffering mental illness nti Hammer say okay Hammer de betini dia na maka obrafo no so na o ka say your brafo good morning bra penny meeting catch up enti na wo ka say wo mu a atonyom panya wo mu utimu se Ghana ye ka jontofo a utimi nko ebe obra wo mu omudin no ebinum wo hono mu a ohia ahokere enti sebi aya na aya yi kakra enti safo no yempe emwa bi emfa no mo fi so mo so abegro pen e de aboa omanfo na mpacho say omo be omuntua snet omunye de omuntua snet omo ba sese no yo sese kra de wo snet no mo bie mu se nya wo a wo ye aban adwuma nko wa wo ton na mo dom ni education ne nko ho no kro mpa sefia se loan kra kwaji no bank on na enye wadwuma e na etel from source na yesi etwes kana to account na wo is kana koma bank na adding me no kra adding nti no snake no no anko no se wa pass pass account na wasi ya sanko de eyi ni take kan na no pe no de utwe wadwen si so a wani ku hu no wo ye so yes snake won say education no na ma wo me de me say Ghana ne ma bebre ho a e ha yen a NCC yi ho no NCC yi ho no baby aye to ahyen ko baby aye de akade ko bebre no NCC yi ho no so hia bi efi say wo mo na ye say omo kire na ye kire wa wo be den hu what I say ya kan na ye da rubo na to obi kirim say wankasa wo ye wadwuma say de susuru ne ba ya wo de ma no because when tua obetumi a chew what I say it is sa na say o de ko to snet ho no a o de be ko ena nei so nyame adom abefo no Ghana akobi enti ne oni adaje a wo sore ne store ho no o phone no aso
Onimu ya obabi behunu ye. What you say? Enti ye man church no nko. NCC ho na besi na de bi omu ni pick up no. A omu ni megaphone. When was the last time hu sa green van bi na information aya omu de ma announcement no. Also na green van bi wa assemblies. Omu paint no green and yellow. Me cry there. Sadia no omu ntimi ya ye because Bosome ye triaka me tell say because any sorry you it's Monday to Friday, Monday to Friday, Monday to Saturday, Monday to Sunday. Yeah, jumo. Everyone really yes, I na no because the fact that omonya juma no omonya kade no. Oh, anya tia say the question any say enti ukọ adwuma enti de na omoye say omadwuma e bia na omadwuma na menya ntia say de pass omadwuma ene so omo kyerɛkyerɛ yɛn e na omo fa so de akyerɛkyerɛ yɛn ene na dan mo okay ayi digital no de yɛwuram enti mo ye ene betin no me ade yeso ti aso dem ko atimi ye digital enti say NCC so e na mo be fa so a mo be ye because e de ye kan say nipa nim a nke ye nkonkoto mo ena de bia make healthy na me ya me sa da pomdinfo yasi at least they say the omo so open na wo first pa wo behu nurse na doctor kware ye mmoso nurse mpode bia wo sister bi nte bia behu na doctor but enne omo gina ye hu say ya doctor kware tumi de number 2 omo otimi frɛ no enti ne mamu asesa enti NCC ne mpanifo aka ma menem ne papa no am wo ho we de mo nya bibi kakra because any serious serious because the nimpa yenye the nim no e eguso aye NCC for some form okay say we can because up to now maintain ase de entia edru election campaign ho da ubo a yedima electoral commission so no na enye election campaign wa bre wo NCC ya mo madwuma na yakwa budget edima electoral commission no campaigns ka no eka ho mi wa says ka betimi akọ NCC ya mo affronte sa that education kan ye ma bebre wo wanka ye nkomu ja ama nei ne ye ka ho ase it we dey mpanifo wo mo hwe no mo nya bibi na ano odin lady when we are mamifa jelly guy the boka ta entoaso o say NDC boys over a top project comes to the picture of Dr. Kwabena Dufour, former finance minister, former governor of Bank of Ghana, and Johnson Ketia, secretary of the National Democratic Congress. Agenda 111 vaccine production, my key agenda. President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. And so now air can't say 2 bank robbers nabbed. Health Minister discharged in a top 4 central comes to the picture of Honorable Kwaku Ajiman Menu. Daily guide and the way eba ne anpamfa. And twas once na obi na ebu say. Anas. O say is NCC is still operating. Question because I know dey. And me fan twas on. Chronicle dia me dey twas so ni owura Samuel Jenapo. And adwuma no wo bopa say wa chechera po bi e dene at Australian for wo mutrim so for mo edwetire mehyew mai mutitiw na mine no if you say yen democracy no ka me cabinet no wo do hu behye ye mu a enya de ese wanim begu ase nansem foforo mu a eye areho and say DCE expresses concern as seized galamsey excavators vanished from police custody eye nasem na DCE no ewo he mame modini no elembele chief executive officer wo hoye no nwanwa ono ana week ye mu na efie da week ni ye ko weekend end ono ana ko odi echi ono ne mema ene ye season ye dia ko na yira police station police custody wo so obo echi rahwe okoya na afena ni so police custody ya na cocaine da na kokote oh mi da chene jaka mwani na we ya excavator na no kura na excavator obi ntumi ntamu hye ni botom excavator ji se unya low bed eguradi nyankopon bibi asa na etu excavator obi wonye magic ni o who said those days no min cancer the net ba wo ya fi obi ayi se ya so esrepa o ni na aba o mai mu pe enti em say ba excavator unya low bed ayira say ya be kan won sem say ya na afi ani so retire na say this you know our person obetu sa na mo na afi na ba mu bebu ebebu ya Ghana o
Joe. TimidimyJoyonline.com no to us so na the city and that is 2 teenagers found dead after they allegedly visited their boyfriend. And Rami who are saying I'm say, hey, Christo. Well, enti one more. One more no. Am I in school for? I don't call one boyfriend. Yeah, who What you say? I'm say that back home. Debbie. And you're too far away from some boyfriend of the area boys. Sir. Nti aya na ye sneaky akose ho. E wo Ghana. Ye hu wom no mo Ghana sem ya. School Ghana school for mo sheko ayi kokontene en katenkwan. Baron some say. Omo ye primary student. JHS. Sana make yeah. Like enye SS for. Ayi okra kwadwo. E wo ayi okra district wo Eastern region. Oh, Baron some say. Omuti. Ana omunyina wu bom. Asemi. So wo ayi kofrodua dukrum kwan so. Nti eto de bia ye ready mu ye mobo. Se subayo, se nyame o, se bonsamo, se ntete o. Na mka se e mayo ni mienu nyina wu bom. Obi a one boyfriend different them. And a boy say according to the question whether nyamu na me bu some there but according to driver na trotro driver na obeto omoso no. Oso obe na yi omato e kwan chen. Eti ma me kan kakra na mo onti ase ye. President me so bo am na me to me na che say and they said 2 teenage girls have been killed at Sokrakojo in the Okra district of the Eastern region. The bodies of the girls were found along the Koforidua Edukrum Road on Tuesday dawn with severe head injuries. Oh, so bidi ade na bo wo so munya akwanhia. According to reports, Yvonne and Esther, both junior high school students, allegedly left their homes to visit their boyfriends. According to residents, they were killed by their assailants at dawn before depositing them at the roadside. Well, dear bro, for now, omo kind so me so na omo gina ho. Se bia omo kra so omo fi omo because matise. Enti okada here na Erica na okada no he akresiere. Yes, ana omo kasa. There be no your omo down kwanchen but omo te se nkrofo yam so etim. Okay. Nyame na be hwe. Nyame hu ya mobo. Nyame hwe yo. Na yeso yenye FM de. Lady. Ye fancy. Well. Okay, nti no the bonkrata no any online no de ba ye bie na ya boboso kakra de ma akoso ha na hwe Adom TV fite adoye ne de ye nko na ye wona so akoye fiade ye de si agokansie mo nsam ebeba ahosepe ebeba fisem beba na empensempense mo so beba eno achi dwumadi ahodo pia da Adom TV de bro no enenso ye mfa nkamel nti ene ye ntena Facebook ho no like it, comment it, na share. Within the ma metra diamond, the Tiaman Quata Maclo, and a Quesinsia, Yama watching. Abusana no pay ma mensan and now I say Adom TV so and a sabre ugusu a washe no na hye no so say sabre de ye de agokansie and a sabre me bono petim wadre enso ede ama wo hye so say 1xbet.com the bia meka actually say betting is always better than saka want bobon de ada say efi aba ene ye die ne de onso betimi edo ho ahyem uni account dia mesrew wasem mobile panti bobode so be register ewo 1xbet.com na onso watimi edisika ne bi edi ego bottom sanso na jefas mesha onim se eye edro ba kwa de bia no ye di ho adanse ede ema ene anopenso ama onso ho sedia enoma so esifa etie ye bekom na mede enkomo ne bebre na nso no etimi edi abro enra Ronaldo so obekọ ana onko no Ronaldo emfanene anchiremu elba bia na sedia etie ne se enra de onim se na European transfer no enra enampenfo hwe e close window no. In fact, multimedia and penny for Adom cluster as she said you made this from quiet a bro it be sure say utimi ehwebia o enjoy the year pa no na yakum na yahwe a top 10 transfers enu ada etimi ekos no anopai yenka ka ye ho na yehwe said no so na etie every June busuminim na transfer ntokua na ye biere to ho no mo a eno bo na popo kwa hodo yi wo ma top players
na yasa gye bi kwan na wode woni kyerɛ ama no ne a top 5 leagues ɛwɔ no nyinaa obi ani abre ya ene yɛde ne nyinaa bawie na wɔhwɛ dwa boboko ahodo die na players ahodo dubi wɔ hɔ no mu a na ɔmode ne dance pa wɔhwɛ sika puduo ya yiri to hɔ ɛkɔfa wɔnom afɛ din ɛne nsamrane ya nkɔfo de bɔ wɔnom no ɛno nti ɛna ɔmo dance no na de odi kan abrantie yi wofiri Norway mining ne din ɛde Erling Haaland Borussia Dortmund poboko na kache ɛna Manchester City ɛkɔtɔ ne free a 51 million pounds ɛna wagye atumu a ɔbɛpie English abrochimani mu ɛbɛsi akan ɛwɔ EPL ni de tosu mienu Robert Lewandowski Poland mining mu no ofire Bayern Munich poboko no na wosina kan a nkuru ahodo dodo na wagye Barcelona poboko ndi sika botine 43.2 million pounds ɛna kofa papa ya Spain mining Lewandowski ekosi akan wo ho Raheem Sterling efi England na nkane no osi akan de Manchester City Chelsea epagya sika 45 million pounds ɛna kofa Sterling a wabɛka wo mo Gabriel Jesus efi Brazil na nkane no no so si akan de Manchester City Arsenal de sika 45 million pounds ɛna kofa brantie Sadio Mane ebi mamha no free Senegal nkane na osi akan de Liverpool no wɔbɔ ne ho modern party ne ho anim Bayern Munich akwakoto no a 32.4 million pounds ɛna omunya no Germany abrantie Rudiger nkane no wɔ Chelsea for ɛna Real Madrid for nsakana teku anasa damakora no omantua na Darwin Núñez nso Benfica ɛwɔ Portugal mining ɛna no osi akan Liverpool for the 907 million pounds ɛna akofa abrantie yi so Messi akan fama wo afei Alejandro Martinez Argentina ni na nkane na osi akan de ma Ajax Amsterdam no wɔgye ni din ye pa ɛna pusu Manchester United 46 million pounds no ɔmakoto no a ɛna yi wɔto akoso si akan Old Trafford no na do twato defender ɔno nso bibimahu ana ofire Senegal nkane na osi akan de ma Napoli Chelsea fonya new owners no ɔmantena hɔ kwa 34 million pounds ɛna Kalidou Koulibaly Napoli fort pagya amoboto a Chelsea sika puduo yi wɔmkɔgye ɛno nti players ahodo edui ɛna transfer window ɛna ya tumu no ɔmu sika na wɔsoro afɛ baby bia ɔbɛfa no ɔmo ho agye afiafie Engineer say we de courso ewo obi man so na yamana so a onim say Ghana mrantie bebre na so no say omutumi hwe sampa world cup na eba ne de masa say wanya ball ni bi amba waso ba shi brutal na omo so no dodo na make moves bi a eno so Sergio Mano Chokro ya de akira ho nkomo ne senate busumu mienu ntem na World Cup no aduru so ewo Qatar onum se amanhodo qualified o mani kire ho nyina omo players eguso omo pom ho modene se na be ya omo begina omo na so na omo kote omo ho ani efiri busumu June nim players bi ani ajepa ebi so wira ho kopem se omo contract ye omo ni omo boboko no woro ye twam tintontan ebi so atratre mu a dodo na e kan ho no so e de tale na wai omo boboko ahodo yi so omo kwan eno mo mfi boboko ni Black Stars players ya transfer window yi omudini dankofo ano ya ye ka omo ho nsem no Gideon Mensah ene ne din dikan abrante otuado baaye no wongu no ho ni mase wogina kire na se wo prapra ho no mo a ne bone mo no wosoro pa ene wo te de e oxe poboko ni mu a enka na osi aka de ma Salzburg no ene woni hobie ye tosu mienu e ya abrante asesei wo gine din ye pa Osman Bukari wo finance poboko ni makopia Resta Belgrade what tuntina hodo goalkeeper Jojo Wala Kotinso the 3 year Charlton Athletic poboko no ekoto ni free Sweden Town ya ine wadatnem edema wo Benjamin Tete so be kai ni ye pa AFCON yo my Ghana ekopia mu wo Cameroon no okodi red card bia
na ni enyan enkane no sia kan wo Turkey montene so nanso se sia me kasa yi transfer window ni nti Hull City fo akwakoto no de free Turkey a ene championship nim English montene so wonti na grow honom Felix Afenejan Jose Mourinho ni doba ba ko peno no eno bia nim se Cameroon tokoso ene abrante adijuma nanso wantentam ene Afenejan ene AS Roma fo aton na Cremonese fo ensa kano na branche baba Ramande unim so Chelsea for player nanso e fiti da baba boboko ya kachi loan nko na woko emfinhia ensiani na Chelsea for na bobosia de toso enson no omasa na bobosia ya ene woko championship nim akwakosi akan e de ama reading inti wenum ne Black Stars players summer transfer window omo ho bansem dodo na nya contract ebi ma tratra omo diem afa ebi nso pia enko na kire se Kudus Mohammed nasem na meken na nka brante epre se nka Ayas fo nya no na Everton fo emefa no nanso wapem a Ayas fo so omo man kwan inti season Ayas simu Kudus Mohammed wato akoso esi akan dia ma Ayas poboku no Ejine se Kudus Mohammed ne de ohwese de abranche no dwa wadwa no so be yi na kuma ma san si akan e de ama Ayas no me sure se emre ene no so ebetimi a kire na ne nyina mu no Black Stars head coach George Boateng in fact woka assistant coaches a omo ehwe aboa no ama eno so etimi akonkan ne no ena wono so edna no atum afa Kudus Mohammed de ntia wonde ohunu se Ayas fo kra entimi anja no ama na mfa ne anchiemo boboku foforo. Well, we as a staff, we are not just only coaches for these players. We are also a guardian. We look after them, we discuss. There's a lot of advice being asked over the due course of time in terms of Kudus-wise. We don't know the ins and outs of everything, but all we do know is that obviously there's been an interest from a different club from the UK. I think he's developing very well. He's in a country where the football is of high level, and I'm sure if you speak to Mo, he would say that he's learned a lot in his time at Ajax. Whether it's time for him to leave, I'm not quite sure. But all we would like to have is Mohamed Kudus to play more games, to start more. He had a very good pre-season, and when we had discussions and I complimented him about it, and I said you have to keep going because this is the requirements that all you can do is perform well. Every time you are called upon is play well. So, and Kofi Chire has made a very good move going from Bundesliga 2 to Bundesliga, and for us I think that's what we want to see. Every player have to want to play at the highest level, and it's a positive move. But there's a but. Once you have the move, you have to remember the player have to settle. Ejina se unim se Kudus Mohammed efri se oko join Boboko ye Ayas no matchisa washase ankasa eye be se edu mienu pe eno pe ene wanya kwanya ashase ntino tum se playing time ne de eho ayetene enso etimi ede amano me se nano pe yenkoso amfa na se no yemfama 1xbet.com me sure bomoden se ode se unim betting mu yia tienie unim se de hye game no kra na memenenda anwumbre bia no e wadom 106.3 FM so no 9 to 10 bomoden se obeti adwumade e na agroni ye de hon komo nyina so ebepro ba hye ne so se betting company a anope medi hu adase de ama no e 1xbet.com minim de nti America esan se betting companies ni bo wa cash out to credit be ma se mesro matches ni abo adu sei enti gisaska we na so fobo ataso no ya na edene o me ya hwe han na usika ni nyina ekokwa eno nti 1xbet.com ena no pay medi hu adase e de ama Jeffas mixture enso eye dro sonko a onim se Jeffas de oka na manage so papa Jeffas oka na manage so papa ti bomoden se pharmacy shop bia no obetime akope Jeffas mixture bi na onso watime anonom sanso ena eye sedimo gel no me kanfo ede ama na no pese se eye massaging ena oye nko ade bomoden se obenya eye sedimo eye gel ni bi na watime ayusu usisi ena otise eya ewo mu anase wachi
ena otise eya omo ebia o driver what na se akobe se don hwere de ho a ama ende oti pain ewo video ma bomoden se obetimi ayusu said moja ne bi na no so no entimi enkoye pa emfa emma telephone number abefre na onom edin sa wo so no eye 020-898-6731 020-898-6731 anase ofrewom ewo 020-821-9129 nese onso no watu no dodo pa enso ede ape wataso yenkum na fe ye the Black Galaxies of Ghana nyame ya duma na wotwe awieye omonso ejina kono obeka se ena no womochi Nigeria womo Eagles B no ebo mekamienu ewo Cape Coast womo entime antie emraso se de tosumienu no womonso ekobo ewo Nigeria na no ena abranche friend afriye bane osina kan edema phobia never say die until the bones are rotten ena no penalty ebeto ho wono ena sheye edema the Black Galaxies of Ghana wodi atudwa se ampa womo aya hosiesie ye pa no mo hwanim se womo betoa so se dia Team Ghana enso betimi a qualify akopie mo awo chanjumedia eno ebetodwa no nomination, and then I set some targets for myself that as a player and as also a striker. My job on the field as after 90 minutes is to put the ball inside the net. We are coming all out because like we the players, we ourselves, we know it's a rivalry game. From the juvenile side to the senior level, it's a rivalry game between we and them, and then as the senior national team Black Stars did to their senior team, so they will come back on us. So but like we've determined not to allow them to stop us from going to Algeria. So we are going all out. Ebusia Daniel Afriye Bane ena wote se ene wose da bi yenya no non cambrofo kakrosi we are coming all out into we no ye den kra no e ma Nigeria for se omse omo ba pa nti bo omo ba ne de na se omo be yiwom e de efiri mo message no pe yenyina so na enkomo ahodo a Sergio Manocho LED production team no emena no pe ye de ebro no ye de eno so asi ewa ha anope wonda se bi nso a na de bi ama eye Mr Philip Dankwa Saint Philip Enterprise entade enra wo show ayeye ewfia ha ene said that ya utum sampa ahofade ne de kama pa omada roma ene omo so ehye entade kama ye de dwumedie nso ye de ebro midin ede Alex Cobnastone usiame na opese me mautu a no afre me Cobstone okumankra ba kwa maka ensuruja adura enwono numero 1 she That's a papa, and my director, no, he's in the mood. And the spirit no was through too much. Into your first line, man, Yamisha, papa, sister, Sandy, the guy. And I was Sandy by ye, dear pressure, one, or the tuni passoria, why TikTok, no better TikTok be. Into your Sandra Capu, you don't want the pa, that Mususuma, yen Mosano. One it's a man corner, sir. Yes, you're watching near her. Until next time, no, you have a banner. Musa with vim, ye jama who see a jam. Aha, Tino, or de I was a pestra and be broachna, and they be a sort of a catcher before extra bebano, and quahia ho. It's yasan so, and then quahia bro, no, she sister Sandy be a guy, the team no, women that anywhere 8 p.m. Briar we 7 to 8 in Quahiano. Near dear bro, media fear among quarter macri, do be a sinyami shramo, semuguswa a shaye. Na adepam koso din. Na this year the other day, oh, Musan Sakraya Bamu creativity at its peak, at taking shape to Musa designs a soon. Na the pamba yen so abwani palmu bebre, makasa ya dancing and the menu about Docas and so ewaha Docas Tani, ye, ewaha say, on no first season or obemu, the ayamano, any de scene any swear. Na wotwe awie ye china opeso ye oba mu akwaba na bibia boko de wo se mu je ye fede obi man so a ko ma close ni sisi abrofo no nya obi a na pegire no ba fata pa no ni achimi
Why fedodo? Dr. Stanley. Yes. Now what are the palm season say? Season 1. Season 1. Ah. Hey, then I am. Oh, at the palm die exposure no. Very great. At the palm die baby. Aye baby amount. Inti ene wuti eche ya wo share season 2 no. Feel me to say. Oh, ekoyi. Me who say this time around there no. And also the no sir. It's ekoyi. Na mo ba ti no udi say na you film untem. Me film. Oh, you film untem so ene no. Who say time a wudi wo mu no abo pa ho. Sure. What the toto before any after difference net to say. Oh, before no, not me ho, T-Doc ho, but after no, nipa bebre ababi hu. Oh, wow. Within they say o fashion unit. T-Doc clothing. T-Doc clothing. T-Doc ni spelling. T-Doc. Okay. T-D-O-C. T-Doc. E wo hifa? E wo Anya market. Oh, Anya hey. Yeah, sa. Na weekend yasi bibi o ye bibi pa. Sure. Nyame Adom weekend me fashion show. Weekend na Saturday and Sunday. Saturday. Ochina. Here nka china. Ochina third. Yeah, fashion show. Sure. T-Doc clothing. Clothing fashion show. Time be 4 p.m. Ewo Pentecost Guest House. Bawi. Inti Senate here is obi person baby adom ne adea. Obi person baby I just offer. Esan say space ne nye kese. Inti ebie ni say obia branch na ebu afasa. Inti obi oye interested so person ban. I was offering it me man baby a obetna. Na ayo. But I be net territory. Nyame Adom after Adepam no me training nipa kakra. Okay. Inti Sabri me be show on works no. Okay. Na fe me so ma sign a showcase me. Sa. Inti say no we no so besa makwan ma obi ono so peso osua Adepam no obetimi any opportunity abana. Mpachon. Okay. Yeah. Okay. Two training nipa be say. Nyame Adom me training girls 5. Wow. 5 girls are. Sisi ebi mo baka na omunim share about fashion. But sisi wa be share de omwetimi aya ubebonse ebe ye wo yeah. I'm sure to botaye ne say sa fashion show we ba so Saturday echina e wo Pentecost guest house time be 4 p.m. 4 p.m. no botaye ne say ye me hwe T-Doc clothing dia waye ene dia watete nkrofo nso ama wo no waye nti sa 5 no omapon mo ho Okay. Just yes, I just for training or one. I know they're quite that way, baby. Okay. That's a Jumana Buso. Oh, training is a part of my dream. I say, may impacted the woman money into others. Anything I made the training, no, I can't. May no. For number my na, it be na, we per se. Sure. My number is 0541 382114. 0541 382114. No. Ti echna. Do obetimi afre abantam no. Obenya kwan no so aba abehwe bi. We dem ye sure say ya promise and feel bi enum. Wo hyebo a udi so. Ya dia me bo me homodem pa. Esan say I can be so one pama there omo ndi omo time so near there. But me bo me homodem say sa edino ana tag en be patam. Ti bi mata ho da. Udi so. Me di so. Na this me dem material bi bana me hwe. T-Doc clothing. Yeah, that's papa. Let me say, Priscilla, who ya ban mu kakra. But ne dia no bi ante. Yeah, that's what it. And T-Doc clothing and yete no en kano. Ufra de pemu dia de pamaye no. Nti kwasi ada medofo hwe so be share Adom TV ade pam. Na be bo be ma wo faso bebre. Uti opportunity bi say ya fa wo ho agimu bi na ebetumi aboa. The original reports at the Brasson say ye de Ebramo. Na region no mono young correspondent in Yamini or more ye Juma papa free Juada Nicosino Questia do Mujinomonaso 24/7. Na Ecoba a fiada say ya yani SSCH na and 70 bu or Honoma Yasabo a near her near Air Costo Yakwa to Senya East. Kofia J. Ewaho Yachi Nipa Mianubia, one more area fango. Ebi adwane ene ebi nso ya che wo mo kofi wa homba no so me ne ni nkomo kofi anopa ye mo ache dase afia me joso ye dase papa na sa enipa mienu no ekwan be no mo fa so ekọ wi asa fango no na akosi sei
afia the mranche ayene se omukuta Honda 800 ya de botro bi and the registration number AGN 5904-17 and omo efrin kan which for say omo chi omo frin kan and kufo galon ya yellow galon ya ne etafel kufo galon bi akoma ko be aduonum 50 and negu kan num nemo na fanwo anegu no aye 19 gallons kufo galon ma akoma ko 19 and na che egu kan na the amount ya say once a network pool and after telecommunication max ya almost here ema amount for nya network ja ofra mi abai ya the amount ya say omunam nti onhu ba bia pool ni sia na oma okada driver ba ko kan ho no mo boss spy nti spy no mo mbo no mo security ni ho obi ani wa na mo okada driver na begina ekwan na ekwa bia network pool ni si no no ja no monitor na mrantie so de car na koba bia tower ni si no na plant na a surprise in case of say doom lighter ka je wo ajombo na ekuta ngofo no ya doom light na ke bia plant de betimi ya power pole na amama mfo nya network atumi ya ko de business no makọ twenfa ngo na gumu no e je doom light pe e bia o service provider wa je so ya to diesel agum enti betumi ya power plant no when we ba us no network ni si o phone si o na nya adwuma enti na chomo de ka twetwetwa na positive nya information say network phone bu edum like enya adwuma ni nya zo ko mu na fa nwum na first no na security for our by security for no ma twa hu via ton enti na msuma service provider do na no afa supervisor na ene omu no mani nya no o man automatic and do light pe na plant na so na power pool no eti supervisor no ono ahwe ka so a bogi ase ne mpatamu anyina eti odimoto edola pa no akọ check se bia order eti supervisor na be check ahade no okoe no ene mrante ni si na chi e bogi ase methodist service provider ba ko de esi onom omupu esiwo ena amranti akotwe fanwo negu 19 gallons ati so moja be gumu a ebe power machine ebe power plant na ma amamfonya network no na amranti atwe ni nyanti supervisor na sa ba biem no ana obehu se amamfo atwe this na gumu ni nyina eti obusa na mto omusa ka bi Toyota is Toyota 800 bi Honda 800 bi abetwa isi ya omusu sisa no ya no ana posifo amwo boji ati petroleum HC omo a amati be 530 430 to 5 no na mrante di sa adwumadi no ana posifo chesi wa ameno ka sei omutimi chi mrante no mu mienu evita so ko mudi kan eche driver ni na o twisa na fan Alhassa otere ona driver ni no ento mo cheno no ano no so bo abrante ba kwa Samuel Fe onu na okada driver na te motor driver odi omanim aja on na convoy odi omanim a wo hwese obi ani ono otetetete ehwese obi amechi wo no enti driver ni bo no so din ano mo to chena na main suspect na fen okoro de e ba sa na no obuni ketem hu se posika banana ohuri pabam okọ odi ba kanura enti Kofi minchwa no facha me pa je se yedo ma kwagina da kemu ho yes papa me no ka se do akọkọ na remindom ya semuni me mfa hu si he yeda se papa paso asa tiso ama ye biemu yenim se de besie bia nso wada roma se de da wo ye no ba me nsa aka yeda se Kofi eje ya mane boni de si ye ewutu senya east ehia boduase eho na wode ebre me ma menko Isaac no menyo eho na papa wanya mfie aduonum 50 years nso yesore ya oboase mampamhwe wawu edanafuom mamenko Isaac no benyo ho edin me sure se mamoni ye Isaac anopai woti yenka ya mo achedase ya mini abefia na 50-year-old man no eba ne say baby owu to ya na de say efia okowuto efuomu ewo mampamhwe ene pomposo
ɛsoro baabi ɛhɔ ɛna ɔkɔkɔ ewutɔyɛ ɛwɔ ɔno ankasa n'afuo mu n'afia ne nyinaa ɛne sɛ na area a yɛfrɛ no abena mɛnu akyire mu ɛde kyerɛ adom ɛna na wɔkyerɛ mu sɛ ɔne ne kunu no ɛna na ɔmo ɛwɔ fie na nɔpa no papa no ɛkra ne sɛ wɔkɔ afuo mu aba nti ɔnwummerɛ no ɔtwɛn a na ne kunu ne ma ɛhɔ nso network ni afuo no it was soma ne batani so wɔnkɔ hɔ na wɔnkɔhwɛ baabi a ne papa no wɔ nti akora no kɔ baeɛ a wɔso wɔyɛeɛ a wante ne papa no nka wɔfrɛ no nso a wɔnye so ɛna ɔbaa fi bɛbɔ mpanimfoɔ amanneɛ na ɔmobɔ nananom atra nkonnwa wɔ pampam hwɛ kuro no mu ɛne ɛyɛ assembly member ɔmo nyinaa ne kɔbɔ pɔmpɔ so mpanimfoɔ nso amanneɛ ma ɔmo nyinaa te si mu kɔhwehwɛ anadwo na wɔmo ehu no ɛna ade kyeeɛ ɔmo san kɔtoa so ɛsa kɔhwehwɛ no ansa na wɔn kɔhu sɛ n'afu a wɔwɔ mu no ɛhɔ no ayɛ ɛyɛ bepɔ ɛna ɛhyɛn se ɛna na obutu hɔ a sekan a wɔde dɔ ɛne aba a wɔde yɛ kɔtɔkoro a wɔde dɔ no ɛda ne nkyɛn ɛna wɔn ɛbɛbɔ apolisifoɔ ama na esi amino kasa de apolisifoɔ akɔfa ɛyɛ ɛmu no ɛde akɔto ɔboase aban ayaresabea ɛmukurabea adɔktafoɔ ɛba bɛyɛ ɛho adwuma ne mu maame ne maame nya ne nteɛ sɛ wɔne papa no ɛwɔ mma maako enum na enum no panyin ɔwɔ mu no ɛwɔ university a wɔwɔ level 200 na ɔtwe mu kura mpo no ne ba no frɛ wɔn mo ɛka kyerɛ sɛ dan a wɔte mu no ɔmo gye wɔn 2600. Okay, nti Isaac facha me sɛ me twa so wɔ hɔ nanti deɛ pa na ɛma papa no afiri mu ohwɛ mu a deɛ na wɔte sɛ ɛbɛka ho because ne nsekan egu ne ho ntin bibia anya no yɛsɛ yɛde ne kun no afia wohwɛ emu na prekuru bia eni ho ɛno na ɔmo ɛkyɛ sɛ ebia na yareɛ bi ɛna ɛkɔkyee no ɛwɔ afuom hɔ na ɛkɔkɔyɛ wɔ no nko anso a na obi anka ne ho no ɛna yareɛ no timi bɔɔ na obi ankɔpie ne so ntɛm ɛma ne faa so a wɔde ewuye ne mu assembly member wɔ kurom ma me nya ne nteɛ sɛ wei ne deɛ tɔ so mmiɛnsa na deɛ tɔ so mmiɛnsa no wei deɛ ɔmo gyiri sɛ bibi nim na mmienu ɛka deɛ ɔmo gyiri sɛ bibi wɔ aberanteɛ baako no kyerɛ sɛ ade kyea nɔpa na aberanteɛ no ewu ɛda kuro no mfimfini facha me yanto so na yankɔ asɛm foforɔ a Obuase Garages Association also de eto Obuase Mensina Assembly no anymore ɛhɔ nso bɔ ne tɔfa mae afia we nuanom a mo yɛ fitafoɔ a mo Obuase municipal a wɔn yɛ adwuma ɛwɔ Stadium Junction ɛhɔ no bɛgɛ ba stadium hɔ no wɔn kyerɛ sɛ Obuase Municipal Assembly mpanimfoɔ ade abɛto wɔn anim sɛ wɔn tu wɔn de afiri hɔ na wɔn abɛsisi children's park ɛwɔ hɔ no na wɔn ayɛ adwuma ne mu baabi a ɛfrɛ new baako yɛ den ɛyɛ Kumase ahwɛ kwantempɔn no so na ɛhɔ baabi ɛna mpanimfoɔ ɛyɛ sɛ anka wɔn yi wɔn akɔ a akyɛ yie paa saa tam Krana Zuba ɛna na yɛ MC wɔ Obuase na no wɔn kyerɛ sɛ baabi a wɔn do wɔn kɔ no ɛhɔ nyɛ yie pɛyɛ ɛgyana bi a wɔn si ma wɔn no nsuo koraa ni hɔ ɛhɔ afi light a wɔn de ma wɔn transformer no kɔmɔ fa kɔ dwira aseɛ ba transformer no yɛ ate egu ɛkwan kɔ efiri junction no so ɛde wura hɔ no ɛhɔ nyɛ papa ɛna ebio nsuo ne nneɛma wɔn bɛdi dwara asase n'akasa so no ɛyɛ bepɔ amana ɛnda so a sitafoɔ bɛtumi atena hɔ ayɛ adwuma eti sɛ mpanyinfoɔ pɛ sɛ wɔn tu wɔn efiri hɔ anka wɔn bɛkɔ ɛsan sɛ baabi a wɔn yɛ adwuma sisi a no nkɔfoɔ nsaase ɛna wɔn wɔ hɔ anoma abɛgye wɔn sika no kɔ wɔn gye wɔn no ɛno ɔden wɔn nso nyɛ baabi a nkɔntwi wɔn tua ne saa nkyɛn nka aban no bɛ asabere no bɛyi wɔn afiri hɔ ɛde wɔn akɔ baabi a nkɔmɔ no bɛkɔ na nka bɛboa ne mu anim yɛ no wɔn nyɛ ne ntɛm wɔn fa wɔn nkɔ na so wɔn anyɛ ɛhɔ na ama wɔn na so wɔn nso sɛ wɔn abɛtu wɔn afiri ha a wɔn nte aseɛ ne ɛnte aseɛ kyerɛ ɛno nso yɛ bɔ ɛwɔ ne sanka yɛne aban krati panyin wɔ Obuase municipal bi di kɔ wɔn frɛ no kodotɔ ɛma me testing message nyinaa wanka hwee ɛno ɛna me frɛ ɛyɛ town planning officer wɔ Obuase ɛne maame ne di nkɔ ɔno ɔkyerɛ mu sɛ asɛm na meka no kora no ɔno ankasa kora de onim ho hwee na mmom gye sɛ aban krati panyin ma ne kwan no wɔn yɛ ho adwuma nsa na obibi ka kyerɛ me a wɔatumi aka no nso yɛ bɔ MC na kodotɔ wɔntumi ɔnfa me kɔmpo ɛna text message am send ma ne nyinaa wabɛyia no nti nkɔfoɔ de ɔmo de ato dwa kyerɛ sɛ asɛm mpanyinfoɔ ne ɔmo agyen sɛ ɔmo mmoa wɔn ɛma ɛhɔ no ɔmo kɔsiesie hɔ ɛma ɔmo nya hɔ nkɔ na sɛ ɔmo nso abɛtu ɔmo fɔɔso bi a ɔmo nso nkɔ ne nkɔ kyerɛ ne mu ɔyɛ kyerɛ kɛseɛ kyerɛkyerɛ paa ɛna ɔbɛyɛ ɛde akyi asɛm na mpanyinfoɔ ehu sɛ ɛkwan a ɔmo de ɔmo fa sɛ ɔmo gya ne nkyɛn mpo sɛ ɔmo susu sɛ bi a World Bank foɔ kɔ ɛde sika abirɛ ɔmo sɛ ɔmo fa anyɛ hɔ adwuma a ɔsɔ ɔmo de sika ne yɛ no ɔmo ntumi anfa anyɛ ɛna ama hɔ no ayɛ saa ɔmo pɛ sɛ ɔmo do ɔmo sa ebi tu ɔmo afiri hɔ de ɔmo mpere bio
almost a scary free baby, but they are no matter that almost warm sitafono, no matter the chairman penny for a normal sackets, you can almost sackets can you say, no, with the aqua for that baby or some come here more fit up on that baby corner, or more and yam. Get us a papa, Isaac, no menyon so boise, and I attending car a free and until I watch you. And some see, you know, and your call and correspondence, me a while, or more day am I in. Adom TV, Badwam, and our ocean. If it's some nefa, ye de Abramono, any baby edry, ye hear your pomodin, and so and some no, a ye, not pure, natural health, ye don't must papa, so boy at you don't say, yen for segment way embra. Takunyana bas say, ya, Dr. Naimo, Dr. Prince Nelson Mututi. Ewaha na ye no edi nkomadro na eba akopɛ piwakfo aduro no 3p garlic mixture de garlic ye no eno an wo ma achi mu aye no nsuo se na wie no ye odemboa na beji manum ene nya enim de kwan so ye ne juice ye ne nsuo nti wonu ma nye wanum but etumu yare dog anope ye mu ache mene ba meje so ye da senso na bibi akọ iye de twede ampadaro 3p egusu boy ma jina na so den obi ani abere peso wote ya mate 3p adom kase na ne munum ne ade 3p garlic mixture e de na ye woni padua no mu yo anopa mi da ase ma menche ahwefo ahweye eba eye Badwam piwak said ye wo kan ye no ye na yakofa 3p garlic mixture Badwam so de biara me kase edopei eye dura ye pese ye boama obi biara apomudemu nsam ewie peye enti o hwe edopei a Department of Herbal Medicine your pocket you kumase o ma boama edopei mu hwehwe mu aden etimi akoso food and drugs so etimi agiatom se do e ho tew se wo de koni padwene mu a eboa ema bibi biara etimi ekoyi wo hwe 3p garlic mixture mfa so dia ewo edopei mu ene emoa ede abama ganafo a edoso empo ne amanonefo nyina aden agi edopei atomu a eboa ma apomden pa den etimi ekoso enwani no papa bi wo 3p garlic mixture mu na anopa mi pese ye hwe vitamin C eni mfaso a etimi eden ede boa ma ne padwene eden etimi ekoso won say vitamin C no contain antioxidant eboa for free radicals ebetimi adamage enipa ya source na akofa chronic disease mpo eden etimi abrayen yeduro pa ya yede Badwam so 3p garlic mixture no contain sa vitamin C dudu ni nyina 100% and I purely organic which say we nsuo bi enum edu ni nyina ya vitamin C a yede inwenenu akeka ho a eboa ma apomden pa entimi eden etimi akoso se woni vitamin C ewo ni padua mu a ubetimi anya akomayare mpo sometimes edu ba be kura na se ekuro etoa ekuro kura bedin sempa se ekuro bedin ebetimi ewu se vitamin C eni ni padua ni mu a yewo yare kranko bi mu a eba wo so a ne kono etimi ye dimpo ma ubenu madu se den kura no ebia na entimi ye den enko vitamin C eboa ma wo skin na nkasa kura no etimi toso na amanoma akoye eden etimi edi amawo obi wo be skin no aye winkle aye amonchi bisa atwentwam enti vitamin C dudu a 3p garlic mixture no emu no ebeboa ama body no skin no kra den etimi aye kama enipa immune system won say yare bi ba for the first time ebia na there's outbreak of some disease bia the air can say yempe vitamin C for immune system eno ni ade aye the first thing ye kopeni ntam ebe edu kra nya maye no vitamin C the first core ye kohwehwe na dia boa ma pomden pa den etimi akoso enti eyade a protect enipa immune system say dey yare ni efin bi emo bi ntimi den enkoho na enkofa hawo nya den embeto ni paduane so say ye vitamin C a kama 100% organic say dey ni paduane tie no ni paduane ntimi manufacture vitamin C enti ye nyafi fruit especially citric no emu no and citrus family no emu no ho na nya vitamin C den efri eba na piwak for ene yenam abefo kwan so nim de science etimi aboa research papa etimi atwi vitamin C dodo a ehia woni padua ama wakoma no etimi aye adwuma ye na wo hwe sa vitamin C so a purely organic a yedi enwani no papa den aka ho na eboa ma apomden pa ekoso enti 3p ni de na adwuma ye de edoso pi a ebetimi aboa yen ama no ma den etimi akoyi dog ya da se wa kire mfaso e wo vitamin C ho enti de wo kan nyina de na me ya sure se de wo bo ho ye sure tonfo no be bi obo ho no bo ho do na se hia no na se vitamin C no e bi wo 3p garlic mixture mu se de meka no wo hwe do na esi ho na
is in a liquid form, and I say, I can say, insure form, insure na woman, insure 100% vitamin C. And yet, ordinary water, BABS, just why I know, the insuring in vitamin C. Into your vitamin C, when it's no my free, bibit say Alison, a free garlic, mu eba, in your new who do. You said I can't have vitamin C, no, into 3 and any vitamin C, no, Kwana Wunyang, who in your new who do be bria, a woman nipidranading. It's me a conking. And inti say, we are gonna, and as a woman now share, say, nay, whoop, drew a warm, now there's some who are kidney, and you will live and so bit me about home bind ya, and then me 2-3 the mouse say, and Calbesha said, na etimi aboa ama no maiden etimi akoyi papa e de amount in fact 3p buy no omo wo mojabroso hypertension in fact e di ho dance here something yes here aboa a lot of people unse mojabroso akoya bia eni bebe wo hokora na ofiri mokora no onim se mojabroso mpo na eden account e silent killer disease ekum nipa obeda ye sister ye ne ti na ye Brian nti ade chi ye se wan sori biom obekom no na ye de fe no hypertension bi na etimi eden It's 3p garlic mixture. And a pure for idea amount say, what drew be a woman? Ya 3p for support on a day. Ain't he? Wow, Nano Mancoy. So when you're 3p, what do I want to mention it? So what's here? Obenum any 3p a day. It's me up, I'm on my day. It's me a quay. If you no BTA, could be diabetes. If you are no metformin, no follow up, one no who drop. Ya 3p garlic mixture. S20 immune system, a bow pancreas no. I'm enough insulin be a say we here no. It's me about my Diana would deal. Glucose no one sets me aka. Ama no mighty me alcohol. So just sir. Inti ya normally say. We hear 3p garlic mixture na cap na isi no sa cap you know. Obehwe 30 ml, we near 10 ml. Enti anopa wo sori a, obehwe miensa anopa. Miensa wia. Anyimne so didi wia na ya de. Wa hwe miensa. So tia wo. Ebia na we obi a wo so pa bia wo so. Obi a wo pesa wo so tia. Anopa no sori a wundidi. Okay. Wundidi. Wa hwe we no 4 anopa. Ewia 3. Anyimne so ya den. 434 and percent was so empty stomach anopa the wiani anymen dey normal yes ebi obi wo ho na 3p bia me say the working bia me no ma say bia me fruit na bia na me shape baby so akote there be 3p garlic mixture ebra wo no mu titire ma no kra de ebra wo fu no kra etwe no na ehyehyɛ oh yes oh yes we no ye can the emma resource the one kasa wonu ma obet me gina baby kasa ampa edu ameno me de we de ama me baby ankotwetwe na me baby akoyeketwa baby akoyekese de bi 3pin emma resource with a shape board na kasa my de no my de etimi akwenti na emma no omo no ma omo sesere sa what can you say ye hwehwe baby a ye benya bi dindindindin timi yehu baby a ye benya 3p garlic mixture a ye de aba a ebo wo no ma poso mo kutodwe obi wo ho se me hunam tutumi mentimi enna obi wo sa ya so jadi meko agumi so obi mpa bot mi gifini nan obi du kutimi frito wonim 3p uko pharmacy herbal shops a uko to edupa e woto a ebom ne tie boso no ekokọ garlic kokọ wo label no senti ma woni nda ho se obi nya dan emfa bi foforo bi nya dan enhye ho nsa me pa jo se wutie na wo wa ko mumuni away enterprise opposite cathedral a ewo wa obenya 3p wo ho na ebia wutie yen na wo tamale ko fa kojo herbal opposite tamale taxi rank and so obenya bi wo ho ukọ ball ga Joe Wise opposite Senate traffic and so enopay obenya bi wo ho ebia na wutie wo ho ko Abel Sam wo ho obenya 3p garlic mixture wo takrade akọ AA Mensa takwa 40 akọ owas ebido fie ebia na wutie wo Cape Coast ko busi se ebia wutie yen so ewo twifu himana twifu human ukọ adofo heba wo ha obenya enopay bi kuma se 40 ya ukọ Chris K Danny Misty and a Colinac obenya 3p garlic mixture ko phobia 40 ya ukọ Gapson pharmacy na ohinana heba Accra Coordinated Kingswalk Kofi Sam and Angel Heba de nyina no enopay obenya bi na etimi aboa amano maiden etimi akoye edi amo enya number nka ho e wo screen na se de ba numbers edi djuma wasro ye ni wo frɛ pi waka e betimi agwo so e 0248 9288 24 0248 9288 24 and now say 020 100 another 0021 obi ho a 3p no onum a obi ho ntimi nna na ho ase na ho channel ntimi nna 3p onum a relaxo the next day ebia energy bi wa lose no the next day won second say energy no so sorry I would say ahone foforo eden etimi aba ebia na we kua no
bia wo so kotokrum kra won sa won timi nye de enso mfa mo num 3p na wo betimi anya ho ne foforo wo sorry the next day no wo betimi akọ adwuma so etimi aba stress dọọso yenya 3p na emwa ma no wonko yi that's papa enti Piwak Natural Health draw 3p garlic mixture ene Dr Prince Nelson Moteti ono ane kofare bai ono a te he kan die enye so obi na aka hye na no ono ane nim so daye ene odi aba enti baby automusini no number ni frɛ se bibi kyerɛ wadwen a na fe wadwen kyerɛ mu na so akɔ pedro bi no anom na mo ahoden midin afia amankwa tamaklo aha na brema kwan ne enkomo no yede ni nyina sie nyame hyira wo bebre so oje bre ehweye me na nanom nana tiwa dwa ben sei wo jenidin wo ho keke eze make eze ne nanom nyina atwa no wachia nana tiwa ye chia wate nyame nkoso emu ahoden me nana Grace nana dwa pena mai nana nyameche me nana fodosu meche mu nyina ba ko se muso mapo no mo se mago mu nya 3p bi no ma amu ahodi bi nso atiase ti aha na yedi besi akwasinsia aye krado tempensempensem mo no etwaso Yema mu nyina akwa ba biem emfa mra bagam tumadi so live on Adom TV multi TV so all our social media platform nyina so mpensempensem bre on Badwam live and so on say Facebook, YouTube, TikTok, say Instagram, say Twitter. Baby abeko bi abehunu Adom TV and so on medinde akwasi insana seke se kuma gude makofo some day agude hunsem ebre no chi afia amankwa tamaklo Mrs. Wakope die wura afisemu sa metwe kon befa so abo yini pedua enso emu eba free sabre kopinse lonkro ebo de yebedi nkomo a efa Ghana adwumayefo kwan be na yede Ghana adwumayefo efa so etuate ahodo ya ekoso ebi ebo apayo kwan so anasa genuine cases na mpanifo na hu ko betimi afa so a obeso ano kwan ede ama Ghana adwumayefo pani ba ko pa e ba sa nkomodi mu a untimi enyin mfrim ofia ne babadi enkomo memfa echa kese enkoma anti Docas member of True Faith Asafoya uwo Kumase kwada ne eta efro eje no wase oche ono pai epa bia obi anso no echa kese enko emfa emanso no chicha kese enko mao akata slawo asante mampon megidi se bro nso ohu eye nyame enhira na onyo kese baby bia uwo bia na meka manfo se nyame admo ochena ena me wofa eyo kese no eba so asante mampon enti betumi nsanso e dia fro nese mi free ape nese mani echirimu ano no enti yeto ensa dia frese eye me ankasa me wofa opani Charles anane ya ofrim no chena ena ye na eye ewo daman information center hono mu a hona ye eyo no enti eye me ankasa me maame Clara Mercy echa Felicia ena fe me wofa yike ina se yeto ensa dia frɛ adofo se meka ho na yankope yewofa krabia krakra yakopo ya adwochna ena ayo kese no eba so asante mampon betumi sade frɛ obi amfa na sekese enkoma Hepa Plus mixture eye edu papa se onipa dwena se bio sinto bi abamu ahode nate ekofom enti ya de bia etete wa Hepa Plus mixture na mekanfo edema member bi eton do bia no okwa wonsa ebeka bi ato ya nom ne mo asena bia ne padua na ho de betimi abam da bia sene be ya de bia be ne paduam no e betimi adi eso enkunim Franco Trading Enterprise phone papa efie be se phone se eye mu no ya eye papa na eche edi amount o pe ba bia ne bo ewo famu a eye Franco Trading Enterprise onkrobata ewo Kumase enkran hwemo ewo kokomlemle komo chere ko pe bi eto sanse omo phones ene papa obi aja tumu a woto bi se eye free say the freezer say air condition say TV ade bia de sie dem de ni eche Franco Trading Enterprise onsa ebeka bi o sanso na culture co toothpaste be see ya pause what ma senye fita na onum enna so na bia enwie peyo f ma wiase ade a eye ne se wontumi cancer fam obi asom ene ban sade a ahometi ye pa unya culture co toothpaste na odi twusia eye bidie ene de aye enka ne tete ne ye de bidie no egu body tresu twini sa twusu na se no eye fita yu tekrema so entonto wa nyina ene ne de toothpaste eti kone kopa bi na emu a oye pa city black tonic asu no beno mojedo amanaje wa
eno ano no ema onye kese emro so saa so na wonna so ema no emro so ne mo hye ni padwa ma skin crackala no etimi epie say me go na so asene me mpensemu ebro live on Badwam on Adom TV hwewe ye ba ese yes eba mo akwa be so say ye be di enkomo medical council sepende am ba be di enkomo on executive secretary the National Labour Commission adwumayefo ne adwuma mpanifo nya ntawantawa bia eho ene o last stop on ye hwe na yesiesie Ghana de she be special mom ya ban adwuma asmo mota kan se ade ba ko mpanifo nim ye esi akokot yakoje injunction ye de ato mo strike so e bi mi say omonye proactive they only react when the situation gets out of hand it enura na clock sack pani ba bi crash me say omo I say ECOWAS o kan so man bia independent opani ofosu asamoa executive secretary at the National Labour Commission akraba ko de Nyamiado. Yes. Ejum to say. Ejum bo ankaboko. Die na kai manenya boko. Ni mangiti. Why? Yes, ndano. Ade agra. Ghana ejumefo eno ejumewura mu entem to say. Especially about ejumefo. Nyamiado sisi de me say edaboko okay edaboko be se afi twemu ne de ko na wiye ene yifi afi wi ase de da ne man sheda nkoyi so be se busume mienu ye ede bade bibi aboko kitinkiti bi wo hode se me ne okan kaye ye ko asetena okay uku adanko a so na me ne wo yi ba ku bi ho no ma ya hwe na nka e de asembe ba nti enne e bo nundu pepepe commission no e be kwa sitina ya hwe ba ku ene so fa aban adwumayefo ya ho enfa enye aban adwumayefo e yankrankra adwuma okay pato mo adwuma no mo ye no ihia ma aban ni oman ni nyina so much so that intimi ntwentwen na ase wo okay okay Ekubia. Let's say omuno eti etua the ripple effect will be on the central government. On everybody in Ghana. Seriously. Omuti etua anha me no yintimi nye course. Communication in yama ebe hadwin. Internet, WhatsApp, ubibia even I think the aviation industry communication. Yeah. The flight no plane so unani. Yeah. Have a plane here train far nyamanti. Na say omo no adwuma omo ye no so mutu na mo bi be negative bi national security threat o. It says entina ye ko asitan kase ye twintwen so na wuku adamu aba say de ye no. Okay. Say immediately we must convene. Say na say wonya on kire adwumafo de betimi aye teko si bia. We disinia ka wodra no be nam. We disinia go wodra no be nam. Ye ko wa sitina ne. How difficult na humanity National Labour Commission? Oh, ye dwumane de it's difficult say nipa ho adwuma. Yeah. Nipa ho adwuma ntino ne edin na ne amihu as a lawyer, as a lawmaker, and now see myself on the other side of adjudication say me see no baby e beto bia na hadwin okay bibia nipa na ba no mienu obia wadwen a ode ba obia wo ne expectation enti tambia we obia fo do bedi bem fo say o wayade do bedi fo say wasisi no ala me bua sure ibi se usisi kakra bi na sisi obia bete ne ho ase but de nipa ho adwuma but eja yeso I say e be ne de no kunang na eseku but I enjoy it many you go out to me the musisi asem ni wi a
na wo hwe obi a ko ni ani da so okay say wo minsa beka we da ana obi a wabubu se o aban ya ni na nya de wo ye den aban ho ede ana say mewura no ma meni omo nya ide obi a wo de tie bia medi for owo sika ni mu yedu owo connection ana woni amechen ba be do labor commission wa sika nya adwuma connection nya adwuma minimwe nya adwuma emra ene adwuma ho nti we ha eba labor union say hey bi on mom so mu di ma adwuma fo employees so say oh ye di ma yi enkenka mining for oh ukoko ade workers ukoko de be di for aban so de be so di ma aban so butia it makes it interesting. Strikes I would draw, yeah, you know, yeah, ma'am. Labor Commission, yeah, munya heads up. Oh, yes. Strikes never need to do na in answer. There's no way. Mega say about 1%. No. Nina in intie. You 2-1 amo. And the internet to be a Timiko James and much to say, or some court could secure. Ekusiki for injunction kware beto strike ne so strike na ekoso no strike ye etuate otiase se adwumayefo amoa e bia amokwa apam esi mu adwimpi se fi ochina ye ma adwuma ona meche okay dinti na mo ma adwuma e bia mu pe bibia mo nsankan ye makoka bibia ye nyintu ona meche eti ansa na ebedu se mo betie tua no na bibi esiansa na bibi esibia na ensi prekope okay nkita ho die ba mente me ho ase ba ansa na etuate ayeden aba enti ye na ye research department na ye rely on national intelligence so right from the BNI national security niema BBC no so ye nya hint ho enti dodo na ayete na ebi wo ho na wati na watufu no se o ebia Adom TV yate se monkrofo no ebobo mo se ombeti atua okay etuatie no mo tine yate se o marketua ana yate se mutuo mo ka yie pa na emom no machines na e wo dem hanom no anu ye den light ne ma no ntie mo show eba wo ntie o mo fo se o show di o mo ntimu ye nie na bi o mo ntie ano mo antum akatua mu ana bi mo aka na nsia na ediaba na yen labor commission se bia ya tise bibi ba hanom ne niema na ye yi upani asotri se yesi anasa mo workers na yetimi sorry prekope emetu ye wo ensim fi se chrese o BBC amoma afenu no kwan na omo hwe na omo siesie sa anye yi ani apotim ginafo ye friend mediator okay anasa bi ekọ arbitration yakaso umienu ya hwe musiesie anye yi otimginafo mejanye timumienu mo pa onipa yeba mo ebia nipa nso obi anyi munyienu mo kamta munyi ba ko no ni mo asem ana mo mra na ye nye den commission ye nka asem na ebi wo ha na ebi num no primo makoma wo o se me ma me trase me nka asem no menya aka se wi na mepe no wamfa maya etua na ebete so na me chen ebia na ka ebetimi di amamo na emom mprempren wo na no sikani wo nti o mu twen kakra yi enidaso bi eba ye beto ye hu se bi o show dem wo dem wo enu nti mum ye nyense program be 20 minutes no ye beti so about 5 minutes se be a o show no enye kese we so se o da bi program ye start fiti kwa period amre so 20 minutes na ye no nti ebe nti kona kope wo ni ameche na edi sa na banti strikes ni infiti prekope obi antimi nka se strike eba no we hu experience amenya ne chese eba yi hu na emomo no yenya ne ntiye no ana se yi kire na anamuntu no ena eden edeba wo hwes ne ma strikes ne ba ebi ti se ebi aketua ntumu okay ebi a workers ne pa aketua ntumu omo de ato management anim se ma management be ne se ebi a mo be frɛ na mo ni won atena se aka na wo mra mo tena se na mo aka no enye se mo be ko table ho na wetia no mo afiase mri bia no mo bibia frɛ no collective bargaining agreement eye enhyehyɛ a mo de ato emra bia
adwumayefo ne omawura no mahyehyɛ na mo nyinaa mo de mo nsa ahyɛ sɛ wei na yɛde bɛbɔ adwuma no ho abura sɛ bibi si yɛ ntɛm a wɔn ne amekyɛ no wei ne yɛbɛhwɛ as reference na yɛde asiesie na edu baabi a asɛm ne bobɔ ba no mo yɛ ato nkyɛn yafa wɔ Adom FM ha yɛwɔ nhyehyɛ bi sɛ bi a wo yɛ producer yafa wo no anopa bɛbɛ adwuma no nsia wo bɛpɔn no wɔtwe wo ta sɛ yɛbɛtua wo 2 cedis ponko tete ne de no yɛbɛtua wo ponko busumi bia busumi ni wu a ɛne yɛbɛtua wo ka na emom no sɛ wo yɛ adwuma no mfie miɛnsa na sɛ bɔne bibie nsi sɛ yɛbɛbɔ koko sɛ bia wa ma adwuma ntam wewe a yɛbɛto akatua mu ebia 10% oni amkyɛn yɛde kapre anateku bɛka ho na wayɛ yi na bia watena adwuma yi mu mfie beedu bibia nsi yɛmmɔ koko o ba ma ukura bia wadwuma ne ntino amafo bɔ aba so social media ne wewe ama adwuma no wakatua nso ayentu what is it na mwakɔ akɔka kyerɛ panifo sɛ wo ɛba yɛ ne nhyehyɛ a wo ne yɛyɛ ni sɛ efie miensa bia sɛ bibia si a yɛbɛma yɛ akatua ntumu efie du ne wuntumu na ebi ɔka omi ana madwuma mintumu unum sika minya ɔman ni mu ayɛ bu sɛ na de abufu ayɛ de aba eti sɛ bibisi obu onso a na kyesɛ mra na mo akyesɛ no a mo nyina mo de mo nkra hyase no mo ama na anya adwuma strike duduo na no ɛhɔ ne fiba failure on the part of the parties employers and employees on their no to adhere to the conditions they have set for themselves in the collective but you can say collective and that is a munyina na madwen to amagye ne o kan a kyerɛ sɛ adeɛ baako a ɛde saa atuate eba especially aban adwumefo ntem no ɛyɛ akatua ho nsɛm yes as an executive secretary dema National Labour Commission, do you think the Ghanaian employee is being treated fairly about akatua ho nsɛm? As we dem you show say Jesus Christ no you you see when we want to talk about fairness between an employer and an employee say the medical American agency can go as a bit me am mausika kese pa ni ama wo adwuma but me say me pese a center kakra o akatua because mostly any idea eta beto manim efa aban adwumefo ne aban panifo entem the fairness or otherwise of akatua ne de eno de we no trapatai fo ni bitwe yi ano aban emfiti prekope enka se metu adwumayefo 5 cities and 10 cities there be enye minister of finance na say the beya ketua it is negotiated e ka say negotiation akatua bia no eyen hyehyɛ adwumawura aban na it is the national tripartite committee made up of representatives aban anamusifo also ankura adwumayefo Ghana employees and so also and organized labor unions no also sa nipa miensan we ana ekuo miensan we and hyehyɛ ketua the base rate ni niaman ewo man mu it is all better says you government minimum wage say minimum wage nyɛ government minimum wage there that's no government na hyehyɛ and they have equal representation chaired by the minister what you say no mama dia enu awie no na afei no yes minimum the one to akra we to say na mom na afei na ebehwe say ebia wo ha wo news presenter wo ba adwuma nopa na wo betena aha no ayede na wokɔ obi so ba adwuma nadwo woni amten anadwo no da cars na wo ho ana wo no da ba bia obi anum say ɛhɔ ne adi sika ɛfa ayede ewura mu no between you and him why now for say you bet me attack no woni amekere no etimu mienu mutimi njepe uti aze okay your driver for mienu wo adwuma mu a baako oba adwuma nopa uti aze be 9 o'clock ono wa ebi obi ko banka
no de neko ana obi moko ye news baby a no de moko ye wa another driver ebi ono no efa staff na wakwa kusiom staff start adwuma 8 o'clock tie no be kire se ono no eso sorry be 5 ana 4 because okofo obi ndungu atechi wewe and make sure say staff na eden abedua for 8 o'clock for everybody to start work sa driver krona no munyina mo pon 5 o'clock no eden no be obekwa kusi obi a owi awa be park car wa eden wa fototro obedu fietambe beten ebebo phone so no asori etu di ono hwe driver ono ni de ni se wa ba adwuma 8 o'clock or the crew eco location baby amukutwe ni ebo 5 a eso de mo background sam go mo pon 5 asan we ya sa nipa bienu we no nyina ye drivers but one the omu ye a different it is salaries there and go ti uba aban mu a yen aban adwuma efo no yen yaketua ni nyina aban won hihye bi friend single spine pay policy what I say we director me director ye da 18 yen na da 18 yaketua epe na mo hwe sanse bia obi ye bibi ka ho oh no bi so why no answer ye yin eno na the fair wages and salaries commission eye aban adwuma ku ate so mo no mo hwe sa ni marketua semu se bia we san adwuma na oye nintina se di we kan ho o ye ba be hwe the fairness or otherwise no say base rate ni ma tripartite for ni betimi ati the other one no so the fair wages and salaries ye de se mu koka no mu nipa ku ya machre ni nyuma ku ni adwumayefo nka se obi pese we se omi hwe adwuma ntisa na sensia na mo aba be se ni wa mo so mo nka nkomodie na e course no da se obi abebo ni nkuro judges no mo ti o se ntokwasi kuro mo ni o eso mu be pie o mo anima we bo ni nkuro a ni are o amati is it eti ama me ebisa we no ye the rate at which because of akatua wonsem a adwumefo ka se enye papa o ye mamunti ama ye lose a lot of intellectuals even as a UK for ebi ekwanya atom se ombe sha ase afa a nurse for ne ade yete ne nurse midwifery council penifo ebeka ye yate ne Ghana Medical Association penifo abeka say if government entu anamo enimonim ye a time will come sa qualified nurses and doctors here so me no yenya. Now the issue is yes also best practices outside esnobian economy sikano na samutieti empenifo anu a ebinhye dani ho enough to cater for at least yema akatwia no nye akono kakra because obi tigana na say o prapra na katwia 500 Ghana cedis aprapra kro ya obekwa kwotena ebi a UK now the end of the month obeka sika bombesa 23,000 Ghana cedis then you ask yourself say what kind of a bra and a yebon wo yemem it just say though you are not part of the decision makers yes but the back no so stops at your end because most moment to be a year after money nyina na if no kre wo mu de yaketua wo man mu de ege enye kra so wo de hwe sika yitua ito de wo kan 500 kra de so aka ebinum je 300 200 wow yes enya ban adwuma kon ye ka say na ban de nipa in form ye about 30 million people e Ghana aban nifa about 800,000 600,000 people or the government people dudu na ankrankre me kwa chiri mu ankaza mu ha mu cleaners mu chioman o de wa mi musa o de clean mu chioman go to filling station pump attendance ujina petrol station no bu petrol ne e chioman obi anu am yes say oji more than 500 so eduma no ojan to obi nye mistakes so lighter na bibi owo eduma omo wo gas filling stations hwe said the gas eye boys no mu tia yi wo na ebu so say chioman onwa ye adwuma wo bars night clubs omu ye adwuma late into the night 2 a.m. Also na manfo no munsa we obi wo oboa obe violent obi akofo obi ge obi ntine ho ase wapim na hwe ni nsan gu ne niema they are exposed to all sort of dangers no go and look at the bar attendants
How many of them take 500 Ghana? It's when we want to talk about salaries aketua. My enka buying go buying aje po de ebia odi so say they making. O secretary type piece oba adwuma 8:30. About 12 okudidi. About 1 o'clock about 5 hour pon wakoda. 500. Obi so ye adwuma night club. So nightclub, disco, man. Which of them is exposed to danger? Nipa minu way. Which of them? It is so. Sometimes we say, buy a ketua. Let's look at them. There are more people in the private sector. Say, buying and say, strike by cost of living allowance, school teacher for them. Government has given 15% across board. So, be ya buying maybe 15% in Ghana. The base pay. Base pay. How much ya? No busumi. Mami Musao, how many people in the private sector, including what? Much 15% Mobeje. Yes. But every beer being a noa, a buying the offer. I will need an idea of a can be had money. Will be our buying. Please let us look at when we want to talk about salaries, when we want to talk about conditions of service in this country. Let us look at it holistically. Government dey me we can me no ni abo aban eja aban so person otena we beto aba o person break it ubaya ni atu aban ya atu ye die mu be ze bia 50% we na mu dodo na mu gu abontin na madina jom na me ko na hwa wo so ko no ni atu mi pe mu ni antu die what will you do? Salaries generally ewo ahadie whether government or private enye. Now, I'm just cry private sector, no cry west. What is the challenge? Is it Sikana yenya enough? And I say, a buapayo say Ghana for the say ya no see. I know say Sikasem edikan. Okay. Right. For the government sector, I can say me share niema mimi hu go baby am tina Sikasem the a problem aban. But people and cry for no the private sector. There are people who are making it in this country. But they are not eti no bi wo ebia filling station kese na se etutu petrol mu ade wakoto e underground no bibiri ade echi bi azo etutu petrol mo nton wi de aka nyina anya mfaso. How much are they paying them? Kohwe girls here ni boys here titi forest bureau dollar ya take from 7 to 10. Yeah. Eti fanze wo dollars bi gu a wo sisan cedi so to ade te. Jesiko omunya. How much are they paying them? Sa omo ye microfinance ni from the susufo yi say GN bank ni osisi and to the one funny example mpese mebo bank bi din ebe yi okay omo sma young graduates uzo omo ko gigi sika esan ni kon wo ko bi antimi attack no uzo de omo ye no omba store ni abaju sika ni susufo no anybody can attack them and no be treat that dia me ju sika ni eme. Go ask them now ben nanti so ekwa mutu adako. Em say man bi na KSM ye KSM so ate. Atisa nanti how much are they paid? But the issue is enye aban na ya ma we nyina aba. Sika ni wo baby. Ebi so ho e boapayo. But say if say aban penifo etnas ne ye base pay at 13 cedis 53 pesos. Certainly obi or a private man or no pese onya the way through there. Okay. Aban yentria base pay 13 cedis 53 pesos. Government will never say base pay. You see minimum base. That is a anya krano. That should be the mean. That's the last. So the person will be within the threshold. 13 cedis 53 pesos. Oh, then to say what hey, you say watchman and now only watchman crowd them put over. A bit me lower. Yeah. Ever be a guardian boy, be your bano pobe, bush you go no call the wood they will be before flower quack. What I say, if you are mature baby, water, no. On when to an crab and 13 cities. The casa actually won't hear. Not just will be also crowd to 13 cities. Only I'm telling you, set the minimum standard, and based upon that, you spring the negotiation. Only I'm telling but I said the American, Wapayo, and I make as a Madina Jum, and I have market men about Adabraka market. Shall buy you my 4 walk kumlimli ha, kumlimli outing. I buy mine in the private sector. You want me to lie, so SSB, say, yeah, multimedia, and your bind there, third base, and your bind there, Choba, and your bind. Would they fitting?
fafa the full overhead no ana fafa the cover cap price this year alajo udu alajo left here police for no na wo tra police ho first tesa no achimota hwe kwan wa de konyuma o nyina no che me aban de ewom but aban ma 15% pay rise as cost of living allowance because near my heading and one kasa no some more research wa how many people's salary or wages or people have been giving allowance. It is a person you can't pay once you sitting once a month. Offer. If when you hear me, them my way, my name is information where me answer. You pen if you are being by. Most of my ina more. Yeah, you producing. We are about 15. It's about to market your money and to do man. Into book as I'm coming, mamo. You better correct this error way. Correct it. I mean, everybody, let's come together and look at it. Said you're working salaries in this country. Is it fair? And now when you're making okay. Nana Hana is a nurse in Ibia school. Tinchina is a buying money, Jumani in Yamati. Yes, in nurse for a buying and watching in Yama. Look at the private hospitals. Would they be affected? Sure. The clinics, would they be affected? So why is everybody looking at government? Ora Official Samoa, Executive Secretary the National Labour Commission, and no air train common and pay pension medias on Badwam on Adom TV. I'm going to so quickly before you go. And you see, apart from say, I'm out for buy or strike no anything in the market. Oh, okay. There was a strike in Kumasi, I think Confanochi or Confanochi. Yeah. Why were the doctors complaining? They were complaining because they did not have the basic tools of trade. Musi yenye juma. Baby ebe juma na ele. Eniwo. La kade no be ye juma. Akande no de be ye juma no. Eniwo. Enu so taisi. Ana di maba say dem di kan. Say me be presenter wa ha. Light we anu edin pa. It you should have about 2 or 3 air conditions wa. Right? Sure. Na air condition or asisi on your mission. It's because the debut. If I would be first can tongue. Sure. And Nutianya day, yeah, those ones happening in the mining sectors. Because we be underground like where Juma. Look at how they expose quarry sites. Sometimes now omoye bukwasi interchange, you know. Yeah. They are not tremor honor. Shama for omomo yes still bending, nay, near me your move. How many of them were in helmet? Yeah. Go to this cement factories in Yemen. You go and people are working those masks. What woman fabolano? Eya no mche gloves. Eya o. O de sunny. Who dey ake? Sa bola mom sa what do you call it? Abubo ya no boys won. He's the Minister of Environment in this country. Miami Nyogo Ghana Health Services. Bola no didn't know what are they doing? The Koti, regional minister, clean your frontage. Yeah. Is he seeing it? Is the Minister of Health seeing this? Bola no nina. You see a mom. Look at Omo here in your man. Say you are kana. Enza yeah. The century in your man those things. Hey, you are say. Eh? These are the things that you strike me. We should be thinking about health. Who is striking because the environment is not clean? Who could do me chrome honoma? Champagne in your man. What the fat chinsu honum, bremun su honumana. Since you need just like that. The youth are there, the ever to buy they no strike. Why would you see people must come together, strike no? And yeah, in a Ketuabobia in the niche 800,000 people now are buying payroll, no? And people are not striking for things. I mean, look at this. It says you to train you and this and nobody is striking. When was the last time people at the forestry commission yeah. went on strike because forests are destroyed? Day in, day out. Don't we hear of mining in the forest? Yeah. People cutting trees. Is there a forest reserve in Ghana, Hanoma, any forest gas or? If you also, yeah. Anomu,
machines dey twam na ukọ ayi sa sankregu asehwi sa forest na ona ti machines dey twam wo krom wo no no enam police barrier enam district assembly anim any we ni niamania you see most of our strikes are misdirected it mu ye ni sika ni amam bibi kakra amam 15%. But the main concern na di na be kumu na ngaza no main concern people are not strike hwewe we vai see bedwam nie on Adom TV. Okay, but I'm going to say, you said you different forms of strikes that would draw a mood delay with. I'm saying basically, a mood do na ye sikasem na. A mood do na sikasem mentemi wase me prima kuma 15% cola. Munim penfo share di nkomo amuji tum no sustainable. You see, cola no. When you talk about sustainability, and not just a idea between ya atwaswa alambwa. Sure. And this cost of cola no a period e wo emritie bi ya hyehyɛ enyin aban ka sɛ emri bia asetena bedding ana emri bia adwumayɛfo bi so sɛ asetena ma yɛden ya mo 15% no. Okay. Wo sɛ aban wɔ mra afi bia no omuhia hyehyɛ aketua. Yeah. Negotiation of salary. Sɛ de nam di kan o kan. Ebia na me no yɛ de nsa hye krata sɛ adwuma wo ye mayen busun afibia no ye be den ye betena se ne aye nhihye anase bia de me wa hihye no mfie miensan di animu no saa na obege emu mfie miensan no so a ye betena se aye nhihye foforo ne awe se waketu aye atum anase ye ne den. Okay. Aban so woni dia afie bia no omo ye den omo tena se hihye na sese no hwe se dia ho kire ne baaye na de omo hihye na afrase no eno na afie ye den ye di ye adwuma na ho kire ne ko ba wo mra yesi afi num dada enti mra esese omo ye nkitahudie hihye aketuasem no enduye. Okay. What in the American aho kire na bampo firi mu enti yentimi nka se ye twen na mre na ye di be nkitahudie ni nso enti ye ma ho kire na mmene ya adoko yen ansa na ina ban so okay wo mra mre ne nso yen no eden na ye aketu aban dwuma fosu teacher for nurse for o mani mu ayeden mra yesu mi 20 na ban so okay se sadia o mutena ase ne ye be ma mu bibi kakra. Okay. Na mode asepe mu ana mo ho aha mu kakra kosi se ebe yi nti wo hwa aban aketu asem no nsakraye no ebeba afi na wiye. Okay. Iti cost of living allowance no friend cola no eye between July no. Okay. Ekosi afi no December ebusumi nsia pe. Oh, okay. Iti abusumi nsia no so December so a cola na etwam aban be yi cola na firi ho no. Yes. Then they are reverted to amre no. Okay. Na ye hu the government pay policy ankasa salary review no aba. Iti between the past review no any the eba no. Okay. If you na ho kire na aba no ena ye pe bibi di abo ayasepo ansa ana mna sepo. Okay. Na ayasepo ansa na yi no aso. Enti cola ne de ye yi. Na one was a cola near 15%. Yeah. And I'm a it is over 6 months now. We are getting about 90% of 90%. Yeah. Now, we will be auditing ye power NPP Amanyokum. Why a former member of parliament to pay. And there was someone ana Adodanko Akufo-Addo Abem. Are you pleased with the way Amamuno Ekon? Me di who's my DMP pen? Yeah. Okay, do on. As is me a civil servant. You're a public servant. The politics channel you know me to at I say oh come no be Christian. As I'm come this there my Christian. When you saw my boy. Eti o de say there Jesus kind. Ke betimi a makru aye den. Emparem ba many so man kana mbo se manyi Ghana ya na woman. Yeah.
mahwe Kwame Nkrumah na mama meto no. Okay. Ba mi hu achampon. Okay. Mi hu JJ Rawlings anameboa. Yeah. Mi hu Hilal Liman. Yeah. And I'm who Rawlings. And I'm who President Kufuor. And I'm who Mills and Mahama. Okay. And I'm who Nanado. I remember a champon time. That time the news Sakura near Kufuor. I'm the number class 1 to class 3B. Okay. Because say a come buy a could Saturday yellow con. Now, come buy ma. You know, a bruna ya crassi and verman cocono. Yeah. And I need ni paid. Enti na niema enkoye. Okay. Under Rawlings ono so yebi. But AFRC one dey kunkum ne mana e bom mana bonten ni aro ho ye se kan ya han ye bebo e de ka ya announcement ye bebo Matesco mawo Jackson Park ubia mewebi na Matesco obapa ni aro ne ho ni abana nemu kan ya han ni e bo no ma. I saw it metiano. Yeah, by your course secondary school, I think Form 1, those times in the 80s. A come cigar na haba, you will be a friend of Rolling Chain. Yeah. Say, Ukomo to Toma, you know, to Toma, ha, say Somalia for no. Oh, no me win. Yeah. It is no more na actually no near my fine, kakra na President Kufuor so buy. And also need a win. When the man shut down, you be a metro mass, you the buy mass transport, and a friend the free basic education, mutual health insurance. I mean, I think they were good. Then came President Mills. I think Mills was good. President Mills there. I'm saying Yarena ne hand kakra. Now, when you look at some of the intent near, I remember. President Kufuor Cracker said, this man is a good man, but he belongs to a wrong party. Mills Adriana. Yeah. I banne be similar penny Mahama so. A honena Nieman Kuyi. Then Mwana Ghana Booms in Kuyi ni Ghana. The Mahama na enyadi. You see, you are a leader. One thing is a leadership. Leaders must have vision. Okay. Leader be anywhere. Ono koso machine mu yesi ne must have vision. Baba Adom FM ha and Adom TV. Modern we know when in that year say this place must look like this now. Anambwa. Okay. I feel na more managers now more. You are now going to implement the vision. It is not for you people to think go. He must think and set this design the open. Na mo sumare. So okay, says Sadia see TV we fear. Near the boy light. Are you saying Mahama no vision? Oh, you see, your vision. Who's a vision? Your very bright vision. Oh, second year so. Bibia you on am telling. It me dum na be the torchlight. Both of vision here blare. Honorable Ofosu as a former member of parliament Kade in the eastern region. And you can also use your vision. Mahama na oni vision. The question me true member. Okay. Your very bright vision said the aso kanye. Okay. Me me. Okay. Ushe blue anameboa. Yeah. White edawenim. There's a black strip away. Okay. Assuming these lights were dim, so dim. Okay. Most we see. As a tutum, as a doom. And then the lights can go off. What I say? Okay. What will be my vision? Total black. Me one day. Yeah. It is your vision where you are not seeing at all. Okay. We have the Blair one. Okay. And then we have a bright vision. Okay. Right. I can say, Mahama, I wouldn't say he's a leader. There's no way he has no vision. He has a vision. I said that the vision was so black. Oh, okay. Yes. So black, in fact. Your mama had a blurred vision. Black. Visually impaired. When I'm telling, I say, Bibi seen a say, Bibi, who that's as I said. Your mama had a visually impaired vision. Yes. Not as a person, the administration is administration. Because it's a leader. Yes. A leader must have vision. What type of vision did he have?
Very blessed. What kind of vision Nana Akufo-Addo? Oh, come on. As bright as the sun. Wow. Bright as the sun. My vision for Ghana, maybe if we can compare, yes, Akufo Nkrumah. But, okay, the circumstances, the current circumstances has affected the implementation of his vision for Ghana. Okay. Another man of vision, Baumia, but also no like Nkrumah, he's thinking ahead of his age. The vision no Ghana and Niama was starting, you know. That you know, for so na yibinyano. Unfortunately, I saw the Buruache form. Yeah. A pro and son FFI. It womra says in the start time no 3 months nation why you say why you adwuma of say why you adwuma hu. The can cry son year every day. Digitalization. SIM card na ye register no. Okay. Emi ya say me MPs bi also dey Stubborn Academy. Omo register name result na esun bi on in fact emi ya baba emi say anam credit nam ko die ka foma minya say just comes aye koso we ni aba be yin nyina free wono na say what register SIM card o the Ghana card o scam here with the Ghana card but I say bebre ofosu asabo executive secretary Edeba National Labour Commission be kan sa no pe ne twe nkombo wo Badwam Jumede so na Adom TV medin dia kwesi na sekese kuma production team Dominic Sieboa Ampedu wo Eresi Anaman Akapo ene enwanu be kan technical team cameraman sound MCR floor managers nyina so yeda mo nyina mase akra 1 second asem bibi oh otina memenda okay me offer pa okay oni kedija se bafo apia ebua yedi na da duanan oh okay eni minu apani Samuel Usu danso timi tu safre Ghana fo nyina amra kedi wate era se